tangi li woga o fa lave lave ua sao pe lava ole aso malo na nganga pe ole lo malo na fuata se ai o ita e le po mai o nei mau mea wa tutu pu mai ai ui i lea o te ono sa i se ia pele tai ole a matanga ole nei mafutanga na ui ala malama lama e masani le kerisiano Iana tu e fa alea mama na saule tali se iai se aso ai tato no forma tau vai tatalo e pulele atua i le taimi olono vina ngalo aue o le alofa o sili lea nai lole au romale te leo mea o lo o soi fua le whaamasino i o tātou tangata lilo o ia lea na te tofia o e tolua ina ia whaatasia lona fina ngalo ia o malu e male fia fia e o fai mai nisi e le tatau e la i titi lona mawhawhau ai mana tua e Samuelu ia Iese malana whanau au e matutua sa malua li'i a e na whaauina lava le wi'i o alau le atua usoe e le malamalama ai lava se isi Toe mana tuai Fo ia kopo Na fili fili o ia i lona loto I le teine la ititi o rasela O le na whaatau mai o sepa Na whaatau atuai I ai kopito O le manui a le na salilo O alau le atua e whaale nganga e le whaale tino Aue o le alofa o sili lea Nai lole au roma le te leo mea O lo o soi fua le whaamasino I o tato tangata lilo O ia lea na te tofia O e tolua ina ia whaatosia Lona fina ngalo ia o malu e male fia fia le tio ai le whaata oto I le whawhine tau tala so o e le ai sona e se senga ma le tutulu o se whale o se uso e ua na o se tā mai titi a tā ele e tau pisi pisi Whaaya nganga nai ua matu ne I maalilili I tai wa ahu
le ino sia pe se la au e tu mai ai o ia o se suinga foi la uva ai toto no le e kalesia ai ui ilea o te whaamalosi awa o fuana o le alofa moni tau ulima o e mao mai le langi le tofi awe o le alofa o sili lea nai lo le auro ma le tele lea o lo o soi tua le famasino io tato tangata lilo o ia le na te tofia o e tolua ina ia fatasia nono fina galo ia o ngalu e male fia fia Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
tala mai ele langi le mamalu o le tua. Wa whaalia fo ele wani manimo le ngā luenga o na ao. O lo ta watu le upu o le tasiaso. O lo whailoa fo ele poto ele tasipo. Vi ia o lo mātua tua. O le tua o le wa mai ele ola mo i mātou. Ele nei tai o fau. Mua ele nei tai hao. O na mātou pese o vi inga lo mātou tama. Mātou whane ne e i ante oe. Ma tau lo siri ese. Wa o le taulanga o le vi inga. O te tau mo no mea lava lea i ante oe. E a matai le nei tai o fau. Mātou wifo i o luma mātou whape atu e pa ia lava oe le tua o au. O le tua siri ese, o le tua matautia, o le tua mamalu, o le tua mamana. O le tua e pule a hoao i mea o malava. O le tua oe malia i mana oe melelei o malava. O le tupu oe o le whaavavau ma le li o le filemu. O le alefa ma le omeka, o le amatanga ma le ngataanga, o le mua ma le muli. Lo walofa ma lo wha maoni ma lo wanga lei. Le ma whaiona li liu o na nawhio le sotai ao. E o lava ngataanga o mea o malava. O le tua oe soi fua mai le vavau. E o lava i le whaavavau. O le tua lava oe la e le vi inga o malu o le tua oe. Puru le mātango fie. Ta mawha awhataila o mea lofa lo fau mātua maua. Ele nei tai hao. Whaaftai o lo lofa o te tai fo i mamori mai le wholaunga le atanoo. Wa tutai manu whai ngā marolonga sa lātu tofa whaai. Wai whaapopo fo ni asa fōro lātu se fua mo le mātua ni iola o mātua o lia le ni asa fua. Se fulu ma le ono ia yaso se te mo le mātua wholaunga ni fo i tausanga. Mea umalavo whai mo i mātaulo mātua tua. Lau pule lea. Mātua whai ngā malanga ni yaso. Ta mātua te mai il wholaunga a whai nei. Awali tia whai wale a whangai ma le tunuu. Amatanga neva yaso ma le wha moe moena maua se lanto maro longa le lei. E le whai unga na nawa yaso o tuana i ato. La whangia onga ne mātou whanau atu i nātu lanto ia o onga steamara nei tae ao. Le paolo lo lava lofa. Maru tia ma reo i nei lanto. I o awa o sa edil poto ia ela i o onga whamuni e whaiva. Whengai malim tumatai whai onga lo ngafa ma leo oina. Na ia mātou whanau. Mari ere tu malu mo panga mara tapo inga nei mātua tua sin sino le tunu i malu mohota malaura ni yaso. Bawa pera latu sui fua laude le tino sin sili le nganga e ale lo fatasi mai. Ta mawha mari ere tunu pele i Samoa fa pena fo le ni tunu ni sino no mātua nofa māma wai. O le nā fo le te talo moha tunu uma o le nei lalo langi. Me uma lavola o le amwhana mātua whaia ni asa fo e mai. Mātua whaia lava i nei fo i le vi inga i ante oe. Mari ere tautua radio Samoa ni yaso ato. Mātua wale mātua walau i nei me malawa ala. Sua whamanu malo Yesu ki wiso lo mātua ni mora mātua whaala. Amen.
nei ole vi inga langina la fai pesere ka si fa por betonga ke shano isa mo la fi anga o bao le bon tele sala fai tar bo klabe mbalo le tai au e nai se kone Radio Samoa, tasilima hiva tonu amo. In this update, disappointment over the Education Minister's solution to current teacher shortages. Erica Stanford's changing who can gain a limited authority to teach, allowing about 200 teachers who no longer hold registration to work as relief teachers. PPTA President Chris Abercrombie says Stanford's essentially looking to flood classrooms with unregistered relievers. We've been raising this concern with this minister, with the last minister, with the last 10 ministers. We just really need to see some bold leadership in this space from this government to deal with this issue, not this sort of short-term reaction. Erica Stanford says these are short-term changes in response to the current relief teacher shortage, preventing children being in the classroom. Meanwhile, a large Auckland school says banning cell phones has brought positive challenges, including a rugby ball going through a window for the first time in years. Mount Albert Grammar School banned cell phones during school hours at the start of last year. The government required all schools to ban cell phone use during school time this term too. Headmaster Patrick Drum says break times are noisy, active and filled with sports games again. Victoria University's dropped its Israeli investment following pressure from students. The Wellington-based university's foundation previously held nearly $50,000 in Israeli government bonds and shares. The university now says it's got rid of all such investments and is taking new measures to ensure its holdings are socially responsible. Shogun is expected to dominate the Primetime Emmy Awards later today. The drama has already set the record for most Emmy wins for a single season of television, winning 14 at last weekend's Creative Arts ceremony. The Bear and Baby Reindeer are predicted to score big wins in the comedy and limited series categories. The ceremony, hosted by father-son duo Eugene and Dan Levy, starts at midday. That's news. In sport, McLaren's Oscar Piastri has won the Azerbaijan Grand Prix. The race ended behind a virtual safety car after a collision between Ferrari's Carlos Sainz and Red Bull's Sergio Perez as they fought for third. Championship leader Max Verstappen finished fifth behind closest title rival Lando Norris in fourth. That means McLaren have taken the lead from Red Bull in the Constructors' Championship. The Bulldogs have endured a 24-22 defeat to the Sea Eagles in their NRL League elimination final at Sydney. Manly face Sydney in an eliminator on Saturday. The Sharks host the Cowboys on Friday. American Magic and Alinghi must chart winning courses from here to stay in contention for the America's Cup. They're down 4-0 to Luna Rossa and Britannia, respectively, in the best-of-9 Challenger semi-final series, which have reached match point. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bobora o fata lofa mo fa fela mo fa tu ni mo fo ile abate le lava male fa lo sa mo lo watino pele pa ia mar malo lo fa fo ngar nei fo ita fo fa ta lo fa so fa mar malo ta to ri fa o yusu ke riso le o ta tu mo wai le ola le o mo le lo tu si fo mo ma tu malo si pe on ta tu ia le nei fo ita fo ta tu pa pa tia le ngar le o ta tu tu si si le langi o ia mai le nei aso le aso fo le aso fa ile tu ta tu ti ori mata tu fi ia pa pa tia le ngar le o ta tu tu
Ya, tōna iatu le whai ungara nawa yaso, leo mole mele utu si fua mole mahatu ma. Losi utatu whilo ilu mole nua, leo tuare nua manua, leo mala nei tai au, male wha moe moe, na manuia lawa singa le whai ungara na fo iwa yaso ua tuana iatu. Ya, whaftai le tua o tātu o lia yaso ngā furu ono ia yaso se te mo le tāra fo longo le lua fe lua se furu mo le whao si mai lo whaafonga, le porkalame manua le tai au. Ana really Samoa's Fulima Eva Todo Amoni o Falau Tuli to Funga Tato Toloto for Bena for Natan Shava. I do on Sinil Tato Facebook, Mari YouTube, or Samoa, Sierra Taspatia, Manafianga Pesta, Aljo, Sioma to Ona Denta by Mini. Tato Wayne, I said by Tula Eva, Ele Tayo Nani of Falau, Matasha, Malolo, Sifu Malolusu. Malole Usilo Sunga Tavai, fa Perfoli Sunga Yanatasha, Yamatato T Milanetao, VLL Ilewatato 2 Almatu Vai Mai, Amatangole Nevayaso. Vi li malo soi fo manuia malo le fola malo le soi fo tavai o le vai aso le nei whamana tuina ai le ngangana Maori te reo so kia ora atamarie Tia korua e Natasha toku ingoa haere mai o ki mai nau mai to our Radio Samoa Breakfast Show. Kia ora, 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 so sa ori, Ioi. Whaafakaya mo le whaatau ino mātunga ma. Malo. Ele leka wa kuma. Tangata whenua. Ia, malo. G'day, bro. Me se malu tatu atu nu, nei tai au. Ai sawa, ia malo lava, nā lolo si fua nei tai au. Fau ea, manguia mai lua weekend. Vi le i anga lei, ia, manuia mea uma tawai. Pai, ala weekend tawai. Lea la. Nei me no tena whafong fo le tino le tātou lui tau mo oe a matel tātou wa yaso ma nei fo i tai hau. Tana proklame a reto le ola le tātou maru le tai hau fa le nganga fo le nā le amatanga nei wa yaso e le kuata e le fitu le tai hau nei tātou papai fo le mena tupu le asos furono se te mau nei tai na fitu le tai hau nei le whaponga telefone ngat Britania pe tātou fitu. Disi nao tātou proklame mo nei fo i hitu la tai mo mua a tātou li pochi mai lunga na walon tātou papai fo le i le tala o le tau. Whaatalo whaatu i aweta vale o malawa lunga tata wala tele nei tai au. Ia se tala fia le ai se whaalawe lave o loo li poti mai nei. Ia o solonga le lei masaunga le mo vaenga uma o awala i au kilani le nei tai mia le tai au. Ia tua lalo lava le tata o polo kalame ina ia usita ia ta iala matula fono lunga ole awala nei aso ngafua ma ia manatua. Failo foi spau i oe make it click. Ole tata ulue ili poti le nai lunga ole awala le nei taimi le tai au. Ina watula i mele taimi le ua ono minute te ai le ono. Tasi lingoi watu amo. Ole vai ngā matal tala tau ne fo i tai au fo mole matanga ni fo i yaso tamaki makaura au kilani no fanga fa salonga ale Radio Samoa se furolo i maru lu nei taimo le tai au ele ko nge maru lu no fa se te mani. We got to tau fa mawina le sola fa sona awa pa o timo ma mafa timunga e ni so taimi mo watu le mafa na timunga le fia na nei fa sona langi maru simara sa vidi mai matu. Sefulu ono maununga nal malulu mo au kilani e le nei asunga fua sefulu lona mawalalo tai ape au dia la whaasoro poina au awa pa o timu te lo vaenga au kilani whaisi marulu o tai au sefulu whae lona mawalunga o le vaenga yon tuan tola au awa lang le lei pa o timu ni se vaenga au kilani le so lulu whaasoro lang le lei las whareile pa o timu las tofi pa o timu las whareile lang le lei las tonae male aso sa. O whamabonga o manana o mai tau ua tu ina mai le nei fo i tai au ma le matanga le nei fo i yaso a whanga soro fo i pokalame maro le tai au. Tana mawai tūlako i le tau tino i si vaenga o sina whapena ko le tau Samoa mani se vaenga o le kelo pen tau tō mōre reda Samoa Svalima Eva Toru Amo e na ua walu lewa te ainei ia le tula e ono. Ia le lei ua awhafo i se te malako wiari a. Tale. Malo i ka siang banga ya mesko nga yang ngafil ko kelo ka ko wang ya wala ngo isi aso e ana ya nga look forward al have time ba kwa e fa de le ta o to na ya na isi ai nga ko kusa u ma so ba ya so la kwa la so fu ka la sko ngai o le ale be o mo ka ko al ya nga ya ai Ia wale mana ia lava waso sa ia ule pina e tā watawai. Wai paule ole aso fo ile le to atele ole ole hainga le ole a maua uma ile fale le aso le. Ia ua ia ai mai sela au le loloku. E wale au loloku. Engo ngo foi pele au le loloku fale. Sa le.
Ia, le lei, la songa fuara neu tātou iai, o le whamanatu le mahalua le tai hau, pero masene amatanga vai astei tasi, a whainga mafarkonga ia ngafi, kau isi la ikiki mai kako ngia. Whainga whapalengi mai. Mai le sui fo maro loinga ua, whainga vai fo mai lewe taimi, Sa ole le tawai. Fo mai ar kaka ia lai. Le sui fo maro loina. Iwa lo chale tula e ono, ia usi mela whafonga, o le marua le ta, o le lui tau mo oi, i le amatanga. Iau kako umalapa le amatanga, o le nei fo i vai aso. Whatalu whatu, whapoponga le tātou purukalabe o le luitau mo oe. Mo fo ilea manoa te whasoa ai. Ia mai le mo pe telu o mtau mo lon wha upe lima. Mo pe telu o mtau po mo lon wha upe lima e whapea. Oe ole o ida le mana o le tua. I le whatu tua. Ia i ui le ola o saunia. E whaali mai o na po e ngatai. Kept by the power of God through faith for salvation. O salvation, o le whamalosi mo oe ave malu tau mo tātou. Ia e tari tonu i le mana whaola o le tua. Trust God's saving power. Ia o ka koua e mesa tātou tunu i Samoa. E siri aku le pasenge o ka ngaka lo loku ngai lo le lalo langi ako. Ia ka kou makonga mawhiki. Ia e pia e mkaukia e Samoa. Aku le pasenge o ka ngaka lo loku. I le aso sā, aso lulu, aso whalaile, ko kiki aso umai whai eiro. O le makua ko ke le ae o loinga ve sia le loko I whale. Makua le maua le awha. Ka ko whalongoro I upu o whela wai, I luma whale makua whale, e o I lungo upenga kwhailangi, o ka ko wawa ai e, makua le ai ia se kua oi, o le ola whale anganga, ma le ika ia, ma le loko le whamangalo. Ma vua mai sea, langa le kari kongu ka kou I le mana whaola o le tua. Le kari kongu ka kou e mawhai e le whilangalo o lofo le tua. Ona fo I o tātou whawhitau. O le ala e whamanatu ia te oe. Ia le mau o le apostolo Peteru. Whemai. O e leo ina I le mana o le tua. Those who are kept by the power of God through faith for salvation. O e vai mai. Tali tonu ma le whātua tua I le tua. I lona mana whaola. E leo ina leo ru fafo ma leo ru fale. Le taoto ma le tūlai. Po la leo onga o whawhita auri. E ma whai lava. Na e sauwhanga mai. Sauwhanga mai e. Pe a whai e tali tonu. Ma wha moe I le tua. I lona mana whaola. Ia whamunu ia le tua ia te oe. Fe au mtiute. O lo e ngalue ai. I le nei fwoi vaenga o lau o nanga. Lava,
la se ta tia mando tia fio maya o tamai fa ya ngol tai already somos for me to la boy no for fitu la wacha ne le tu la ono ia le ko ke ka ko pa nga lo fa ta lo fa me tai o ni fa la ma ta sha le kia ora yeah kia ora hara mai okay mai yeah le fa ma lo fa tail to chelo pa nga ta pa la me fa ta me tai o ta je le va so ta wo la nga maori ya ole fai ma fa ke ko fa maori ni fa la ma ta she fa ka woni va so ko le e di se fu fa fo ma lo mo ka con kalake con sale contractors Well, le lava tawai I oe o whailoa mai lunga tātou stuff.co.nz. O le whailoa mantua fwoi, tātou umai whaingaluenga. E iwa enga I o konkalate po o agreements le ma whaiona seini, e le I whaataunu uina, le whaatuma uina o oi tutonu so se ngaluenga. Le ala o whailoa mai le malo, wa tūlai mai, o talanoa ina waenga ia o contractors, pe ma whaifoina a ai o e le tu maua lato ngaluenga po full-time work. Le la e whāwaenga lo whailoa mai le teimi le nei, ina ia whaataunu ina ai, mai loa ai, o le tangata o lato o le contractor. Le la e whaapea ina ia iai, written agreement, mō tangata whaingaluenga o malava, a ma specify e tutonu o lato konkalati, o lato o le contractor, o le isi tu sai whāwaenga, ina ia e whaatūlanga ina e le pisinisi le te whaingaluenga ai. Tutonu ai o loo iai a lato o working hours, pe o tūlanga nā le lona lua le nā, lona tolu o loo wawa ai foi. E mawhai foi e pisinisi o nā wala au tangata whaingaluenga ai le tū mau a lato I tūla. Ia malesi tū, o le tūlanga lea, e whaape e le whaai se vaenga whape yese date e terminate e lato contract. Pe o vaenga nā wha ua vaai ai le Minster ngaluenga workplace relations. Le sunga lea Brooke Van der Vellen, lea la Velden, sorry, lea la e whaapea mai, e whailoa mai ina ia whaatanu ina mantua foi, e I whale whaingaluenga teimile nei, o loo whaafesili pea, po o a vaenga po a tai ala. E muri tai e ua whaingoa ina I tutonu so se whale whangaluenga o contractors. Pe iai fo I tutonu pe la sunga ia whaia onga ia Natasha o te iloa la fo elisi la fia. Iai fo I whaia onga o loo sainia lato konkalate o under contractors. Pe iai fufuanga whaapea Natasha. E se lava fo'i ia matangaluenga e mai se fo'i o tangata whaingaluenga ma lato matawhai oi fo'i e whengai mai lato. E se fo'i ta iala ale tangata whaingaluenga employee e se mai fo'i I ta iala ale tangata lea o loo ta ua o le contractor. Po ua o le taimile nei e ta ua lava I lato I o contractor o independence contractor o lona winga e tuto atasi lava lato a whaapela o le pisinisi o lona winga e tuto atasi lava ia. E se mai la I le tangata lea e I lalo o le pule ale ngaluenga. O le mea ia ta o silo na ta le vaenga le ona talwa I nei lava e ia se fono tanga se union tangata whaingaluenga I se tasi foi o le fono la lea o contractors uma lava na o ma o le fono lea o tele le whaasea contractors nei ona o le tulanga foi lele e iai vaenga o te ia wa whaaupo atu I lunga o la lata ngaluenga e ese mai I vaenga tusia o le kona kalate lava ia lea na iai I le amatanga ma o le taimilale nei ua tau mawhaila le pūlenga fo lea e fo lea e jar sai latou a ngai I vaenga whao popo ia a e le I tusia I le taimi o le malilienga mua o le tūlanga la lea o lea lawa mana I le tele lai le maita watu I le vaenga muli lava o vaenga I e wha ua wha mautino ai e le mawhaila se company ona whaamutaina se wheangainga ma se tangata wa umana sainia pe a yengi vaenga fo I e whaopopo se ia vanga na ua mali le whaatasi le contractor ma le kamupani lea ia ona whato a iei leo se tūlanga whapena ai a whaapea lawa kali ma le contractor le ai e le oke le whaia le vaenga le na le anga e le oitutonu o la wheangainga le na sainia o le tūlanga la o le mele le o le ua mai o I o le taimi le nei le anga le whaasera le na a le to o tele o nei tangata nei contractors.
ele le mtoi manino le fo le wa o te leo tanto le fa ngai na ia tangata i la ko kalaki mo le fai o le te lo ngaruenga ia mai si vai nga uma fo le tau na lama le pol me ole ka ko ngule ole o ninga ko kalaki ia po le subcontract wa ele me ka kalaki ele me ka subcontract ola ka ko e fa ngata le wa qualified contractors ala no winga la ko nga le fo e dio maka ko ile dio le o le winga fa tanga fo le saules ka ele oye ole o ninga ko kalaki no winga la akele ya ku se si pidio la ko ka ko la ngala sa oyo le ska ka la dio male owner kon kalaki fa ko fo ba nga tona manino le mo tanto so it's totally depend on the contractor ia ke ia lava ia male tangata leo ia fa fainga luenga ina mo le tangata subcontractor e fai fo ila le la fe nga pe fia la lo na tongi le la tongi ai fo ile contractor mind us o contractors e lenga la ko waso livi fo ia fa pela fia livi le contractor o ingala e ma fai nga active le subcontractor pe fa pe mo seisi e ma fai ona sau le taimi lea o lo mana o mia ele malo o le tangata e ona le kunkalaki ia le na o nei vai nga le malo lava le fo le tu no fa fo ma nei ta fo le ia mo lu manai sa leita vai pe ona tatu tala noi le mata upu nei tai au o swinga ia e fa mo mole a tau sanga fo o lu le va ai nei le malo ia me se foi ie o lo ia tutonu le a fofoanga o foi tau ona po fa mo ngoia le malo fa o fa tia ia vai ngai o foi o crimes ia po son ngatu la fono tono au kilani mai sia pitonu fo New Zealand ke le o lo po sa wa ke le o vaias o le ako ki kala ngoa ko ki kiale misile vaias o le kupu mai ia fa on hadi ma crime tono o kilani ke o po fe mai stats va ngale pe o se tala fia Natasha matavai le nei tai au lea wo whailoa mai lunga tato onenews.co.nz lea e whaapea o i se survey le na whaatau nuina i le vā lea o le aso mua January e o mai le aso tolutasi o Iulai lea la i tutonu lava i Aukilani o lo whaatau nuina i lea survey o le tala fia ina ua whailoa mai wa alu i lalo le numera o o tangata lea whaatupu whaalave po serious assault i tutonu lava le vaenga lea o le tātou taulanga Auckland CBD tusa e ngale e whailoa mai ai lua se fulu lua pasene le numera reduction walu i lalo leo whailoa mai e le awhionga le palemia ya Chris Luxon ia whape fo ele minsta o leo ya Mark Mitchell pe o tūlanga le na o se tala fia manatua foi na o le vaenga le to tonu lava tātou taulanga le tala noa ina le plokalame le neita au pe ona sao noa sunga le o neita au i oe ona o isi vaenga o Aukilani le lava tātou te vaai e me se foi le malu la tunu o lo whafunga mai nei tai au o lo tele lava ia o lo whaatupu whaalave i nisi foi vaenga o Aukilani ai pei o ina la i tutonu i le tātou taulanga o lo whailoa mai e stats na o se tala fia whailoa mai ia e me se foi o lo whailoa mai ele min stau leo wal foi le lunga le numera o leo po li malu malo o lo whaunga ina i tutonu lava o le nā vaenga o Aukilani. O le fesiri la Natasha matavai le nei tai au, na o le vaenga la lea survey, pea mai la isi vaenga tātou tutonu o New Zealand. Po Aukilani. A tonu e na o le vaenga le na o survey wa le o tatou mau tau atu ma ua mau tino foi ia le latou whaalinga ai na pau lava foi le tu le lei foi le ia te au ia ona o lea ua tau ai le toe whaau popoina o li i me malo po leo ia na mana o mia le whaau popo lima se lau leo so o le taimila le nei to alua se fulu tasi la i latou le na tufa ina foi i no foanga ia nai leo ia a wa lava foi le va ia o le saunga le mo tangata ai te au ia e ta ua fo ilele au mai se itilo pea pe fa pe ila isi tu malo mai isi pikongu ya wa na o sina vaenga le au mai fa te funga la au sa vai ioi ya lele o kai anga mawaku la vaenga i kale pe fale solo ako wa fa pe la o le wa mai nei na o kai central le taulanga o le wa fa tu tele leo ia ma fa ti ai sol tu la fon o longa winga la fa mai la sol ku la fon ka ko wo isi piko
Wala wo mai uma leo I. Ya wal mega le kupungi ya. Io ke le fia ia. Le si tu te le fia ia. O le au mai fo le na o le taulanga. O lono I lo wa amana tu fa pe. Ai fo ngala au fa pisingi sila kai o kaulanga fa kawa. Ai fa fea isi pitonu. Fa fea mangele fa fea o tahu fa fea uma. You know, ale o sia ki menga o me kasi me ke fa pretty mai. What's going on? So no ne se tasi for your spokesperson to tonu lava le parti le le Labour le sa ave fo I tonu vaenga le mal Ginny Anderson o lo fa pe mai ma naia se tala fia ai pe ona ta o lo sunga ta vai ma Natasha Nita au fa pe fela the wider Auckland isi vaenga pe o na la le ye le fa sea o le Labour spokesperson ia ai me se fo I o te tari tonu le malo la tunu o lo whaafonga mai Nita au o isi vaenga le tauna vai mamau iai fo I le malo Sawa Luas pun balu lo challenge la he ono ma fa fa po kala me ma lo le tai already samas for live to amo good morning Mr. T, pitonu solo le tomo e le samas for lima vetoru amo. Tasilima e vetoru amo. Radio Samoa. Tasilima e vetoru amo. Please allow extra time if you're heading to Auckland Airport. Things might have changed since you were last here. We're making some temporary changes to the roading network from the 19th to the 22nd of September. Please plan ahead. Find out more at aucklandairport.co.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is flu river, mo I lato is flu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu.
Wala au telefoni, 2575 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai maangele i taftafane o McDonald. Aman rewa i taftafane o Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha amanatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. So lo su fitu mino tolo tolo tano le tu la e fitu le porkalame manu le taha Radio Samoa sfoli mai tola mo le mtanga na nivesa o tanto. Iai a bre tole ola o tanto malu o taha whananga fo na kwata ile fitu le taha nei. Tara wa vai mena tu places full on September le taha fitu le taha nei telfo ile ngana Britania pe taha fitu. Fa fo mai tanto walto tilo tanto we no foi fale mauti tong. Tenants. O tasile vaanga tenant fa mna tara bakalame fo le o ame mai ele malo fo le ma olo a fia tenants. Ona vatule ina ia no fo tele le imantala le itanto olo no fo mautong. Ole la ya te taula tasile vaanga tenant tara fa mna tule tenu tasha ma new follow. Ia lo le tenant. Ia lana ia te tau ina nei te ua fia posi fo le fia kama bakua ia le landlord. Ai ngalo ele tenant o lai se anga mea lai fai ia male ma tu ai lalo le ia te tau o tenant te tau fina wai o ki lo ko po foi tau don po se fina o sitasi fo ia tenant lai mana ia wai umai ia lai e ka fai malo o mai ku lu o le pule awa le landlord ia la foi ele ia te tau o tenant la tu ton fa le O le tu ta wala vela na ta vai. O le nga fo le ta tu por kara me fa malo si ai fo ia ila so ia o lo no futongi I maota malawa ese ina ia awala va ne ia ni tu fo ia e vao ia ai la to finau ona o ia tau o le situ ia mai tau le leilava po havaenga uma ia na mali le ia ile amatanga o le saininga o la tau feangainga ia ina ia awana ne ia ni tu langa tu lai mai pela ia wa isi fo ila landlord le taimile nei ta vai mani wa flau e o lava ile power angai vaenga ngai ainga ia e tutongi le mau tutongi o lo o ia fo le taimi e mafaina talo sanga nei ainga ia ila tau ia fo ile ife so swani le taimi o power ia pe a nga si ikia male ka wala yungiki ai a koe palasi aku male landlord fo ile si ilunga male tau fo ile rent la tau ia o tulanga lana o le mo mi ai se so swan e o fo ile vai o le si landlord nga va ai kwa wa misi male pe mengi kasi ke ia le ua halu le warning fo ile anga ai o isi tenancy manatua so fonga nei le o to tau ngofie ele o to fai ngofie fo a le tule na taua e aua nei a vea vaenga ia mai tu e papupuni fo ilea o le finau lango le ai ata tau lava le na tatou a fai o lai wha maongi le kuko nginga vai aso uma ma vai aso uma e iai le wha malama e ma fai ai o na wha au le finau a tatou anga ai i landlord sia asa wa o se mele tele wa ano no fotanto fo le afa mal landlord me fai no fotanto le tenant lai e lai se me lai fai mai le landlord Yana no winga la kusa wa pule awa le tangata na fale ya oi ala wa we no fa mo e ayat tau e tau nei fina wa wa en fenga ka ko sili e mo fa landlord ki pilo modi mo ki pilo vai pe ale kongi ya wa o me o banga ka ko sili ya fo le but looks like la tu tu ivanga ya elesa ya ka wa landlord ala fu ala ki au ki pe fo le de ki semale But vai pe ava pe esen mele finga wai sa le ta vai mana Natasha ni ta au pe o le na o le fa manatu mal fa fangu mo tatou o malava e se tu langa e le o malie ai pe e tata ona tala noa I le tangata tau tala noa ai and then you need to speak up pe o tu langa na mana ia o pe ona ta o ni ta au sunga fa tua o lo ia tau e tata ona fa tau nuina ia mata ia la tau na mun ta ia both parties pe o tu langa le na e fia le fa
moe. O lea e tū lai mai ia, o le malo umai tū i lua. Asa oa. O aka mo ia nga polo polo fai ka wa kule story Yeah. ko sa le ka pe ka fo wa le nga fai le tenant nga i ka le lord was sen ko la ka umar ka pe ka el ba fe ka se le manga ia kamalanga me lang ka pe ka ko ka ai fale e fue lang ka pe ka ngala ya mira la nga fai ai o le ilon tantunga o la na ia te tau o ia nga o ka pe ka fo o ia nga fai wa of your landlord e fai le ki ka pe ka fo ya lo ia fai ka pe ka fo po la nga a wa lo se no mal fale ya ba ka sa le ya le o le fa na tol po kala me ia ndo fo o tele le ta tau mam lam le ta tau tenants ia te tau na fa leo a wone o ta tu no foi pe ai lo ka ko la se me la fa mai le ya landlord tavai mata i tu foi the essential needs o tangata taitasi o le kuka le tu tonu na le e ka alo le landlord mana tua o le sua vai e makua mana o mia e tangata uma fa pela ingi se mama i le fale manga o mia sua vai mo le tu langa foi la le tu mama foi ma le tau sia soi fo malo le ma sua vai a sa uma le pawa a fa pe o ke mai a le o kipi mela o pawa kalu le ika le kongi akua makua le fetau le make sense la tala le na mai nei le news le no ne fa la matasha te la vala la matasha ba nga le fo le o le fa nga ina le minister la to fo le fa fo wala ko le skala fa ya on fa ya on fo le wa ko relief o le la fa ki o bangi la le ya pula on fa ya e fa fe nga mai ya la ko le fa fo wala ko le skala ko fa ya on fo le ai meno swing al malo se ka so da ro ku la ngoi le la vo fa ya on nei te mia ya wa ke la val mam la mo ta se tu bangale ya o le tule na ta vai mani wa folau o le to atelo fa ya on le stala o le mele wanga e fa ya on le skala o le ko ke o le matua i taunga tā lava. Mua sa tutongi a onga fo ia. Pesa i elefanting e wha fo waile tusi le stala o le whaia onga. O le kaimilengei, wa ko kongi lava le whaia onga ia, langa ia le stala. Ko i kiki a ono se laupe a le tau le stala lea. O le telo whaia onga le taimilenei, they prefer le ofo ile le whaia onga fsosoani. O e whaia onga fsosoani, ono nei le tu, makua ma mafale load a whaia onga. Ile taimilenei, le kai lava ona nga fatia le tutongi le olo o ofa mai el malo mana tua o le nei finau o se finau wa loa tausanga o finau wifi ya onga a nga i ile matanga luenga ai mai se foi o le fainga malo ia utangia tutongi o faia onga o kele la le o faia onga wa fa ama amulu mai o la ko le skala le ko e popole ia ai o avenga i pepa fo i courses pupu e mafai onga qualified as teacher 8 o le leila o la wa ma le la ko ngaluenga a o le leanga wa se o ke faia onga quali lesi sala e tau ona o ina tamaiti o le leanga i tamaiti a onga wa le mafai ai onga ko nga ave o maka making e ko konga onga e ia onga la wa mata ona schedule la tu tamaiti e a onga mai le fale which is e le o se kulanga tala fea ngai ai tau le malo ona se itau tangia mai le talo sanga le nei faia onga lo fa au pe Okay, le ya wa te loa e la wa fa longo ma la uti lo fo le very unfair fa ya ngola e foi malesi me ola update jala to registration a fa ya ngola ye wole ko kai do kai ko ko sanga wole ko fa fo la ko le skala fo le ale la fa mo e fa ngala no le relieve ya kusala ola e ki nga ingal fa ya ngola kau sanga o fa how often kau fa fo le skala every year o se ta ilua tau sanga o isi fo e kakawanga i kau sanga ma fa fo a ni se ta ilua tau sanga fa pena lava a le mela na o tele na fo ile le na fa atoi o nga sa ma fa yana tutongi a onga o fund tai milene wa lo al fa ya onga ye ko kongi nga ye le skala so io ale na le fa ya o tele lava fo i le fa no ai fa ya onga ai mo ila tola ye wa le o toile stala ina ia wa mama fa kili ile load ale faya onga le stala wa mana tua ele kukusala to nga luenga fai anga itamaiti ya onga e wi lava sa le skala ai kasi anga expire lolo le skala pe wale fa fowina ya to goodbye to spy ele ma fai no to fa onga ina o se faya onga le stala e kinga inga ila ngai faya onga le skala ya le wa pe wa fa eva le la fa malu ala to se fu valo le fitu
Mai alol ta tuli poti mai lokala wala la so ai pa mai fa fianga mai Leone High School na batulu lol ta to malol ta fa nga areto o dona mai pasta la faele ya matai ina ni foi vai so malol la persi fo manuia le tro le ta ya fo of 10 fates mai. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Tu maule le pisi lunga awala le nei taimi o le tae au le aise swinga mai tatou ulua i li poti so longa le lei masaunga le mu mea uma. Ma lo lava le unsa i tatou aweta avale uma mantua awal whaonga ina lo telefoni. Halu sau whaatu langa ina i le vaenga le awala o loo e malanga i le nei tae au. Ia ai meise foi manuia lava fuafuanga le nei aso ngafua. Tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ina o tula i mele taimi lea ua toe se 5 minute ona tā lea o le fitu. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiroa i tātou atunu o i le nei fo i aso i le lofo le tua ma i le tātou polkalame le nei o le a reto le ola ma lo laver so i fua manuia i te oia mawhai o na whiso tai mai o le lua le konito mo mua le whai upelua se fulu e iei le whai taunga whapea le apostolo Paulo a wā o mea uma ua fola ina e le tua ua ioe ia i ati Jesu
ua a mene fo ia te ia. A le upu mo o le aso le nei, o le ki e te mauai ia folanga a le tua o lo il tu spaia. Wa ilo i te tono tu spaia pe e fai tau iai masu e su e iai e pea ma le tolu wafe 5 selau fitu sefulu tolu ia me tau folanga o promises po folanga le tua o lo il tu spaia e whaata tau i ona tangata. Me fo ia wa promise mai le tu e mawhai o na ia whaia mo i tātou. Ai kei loa le ki, e le o ko meki ona e maua i nana i folanga pea e tango e whai tau ma claim nei folanga i lo langa. Ai o le ki e te maua ai ma apalai nei folanga i lo langa o Yesu, o le talia le oe o Yesu i lo langa, ma avea Yesu, ma whaaola, ma li i lo langa. Wa e vai tala la apostolo fai mai, o mea lava ua ina e le tua. Ina e le tua i fea. Ina e le tua i lana fionga. Fai mai, ua ioe ia mea ia te ia, ua amene fo ia mea ia te ia. Lona wingala, so se claim, so se folanga o lo ili tuspa ia. E wi ele o oenga fai ia o wa ia isi folanga e tau o specific promises. Ia ia folanga e tau o general promises. Winga folanga ia mo so se tas. Ai folanga o lo ili tuspa ia. Ele i fai mai e whapitoa mo oe. Nga fai ele tua isi fo iona tangata. Ai kei loa. Tusa lava poni folanga na fai ele tua isi iona tangata ili tua nai. Ai e tango e tau ma claim na folanga na mawhaia le tua na whaia isi tangata e ke whapea fo i le tua na e fola i lau au auna o yopu na e fola i lau au auna o tā vita e te le tuua o ia i le swafo Yesu o te claiming ai o ia folanga e whetau i fo i moa u le aso le nei. I rau la le me sili o na tā ua ma le talo e sili o na paua i le olanga le nei. O le to inga te talo fo ile te whapeifu, ta mai na e fola mai lau upu mea nei. E tangono lea tau ile tua menga ia fola inga mai. O le aso fo ile nei, o te tali tonu, o le a e whaia mea nei mo au, i le suafa o Yesu ke riso lo ua lii ma lo whaola. Ia ona e claiming alo lea, o whaamanuianga ma folanga le tua pela whateitainga. Ao o mai le taimi fo ilea ua e mo mia le whaasino manga le tua wa le lopo fete whaasanga iai. E mawhai ona e ai e le promise o le tusi salamo e tolsi fulua ao lona whai upe valu whai mai tala le tua o lo promise mai lana whanau. O te awa o ia te oe ma whaasino ia te oe le ala e te savali ai o te whaatonu ia te oe ma o wa ai atu ia te oe. E uila o le folanga na whai i au na le tua le whengengi tuhai. Ai a e loa ngai ka ngoi claim i le suafa o Yesu te loa. E ngai oi folanga le tua i lo wolanga. A whai fo i ua e langona ina ua e fia sa o loto mai se mea po se situation whainga tā o lo e iai. E iai lisi folanga o lo tu se salamo e 5 sefulu whai upe sefulu 5. O lo iai tala le tua fola mai lana au na whape mai. O te wala au ia te au mai, e te wala au mai ia te au i le aso e te puapua ngāi, o te lawea ina fo i oe, o na e vivi ai lea ia te au. I le swafa o Yesu, winga a ewa ai we puapua ngā, we le lopo fete whaasanga iai, ma whai foi, o na e tangova ai le promise la le tua, ma claim i lo wolanga. E le si promise silina ta ua, te mwhoi lea wa e mativa, wa e le tango lima, wa e fiu tau ma whai se me tau si lo a inga, tau ma whai mo le ati na e o lo wolanga, ai ume whonga, wa e le tango lima, o le lopo fete tua iai, e ma whai foi na tango claim, le promise le tua o lo iai tu se Filipi lo mta upe wha upe sfunuiva, e iai upu masani wha bea, a o lo ua tua na te wha atoa i mea uma o te mativai, nge ke wha bea foi, Yesu na e promise mai, o oe o le tua, e ma whai o na e wha atoa mea uma o te mativai. Winga ai wha masani la, te whai tau le whionga pa ia le tua o le kila, o lo whai tau o le whionga le tua, mai tau ma whai, e tā ofi folanga le tua i lo wolanga. So mo le aso le nei, a whai o ieni me o stuck ai lo wolanga, o le ki, e te whai tau le whionga le tua, mai tango, e claim promises le tua, i lo lava wolanga. E eile upu wha pertania wha pea, te tango e personalize,
ia folafolanga le tu le no vinga o folafolanga o lo tu spaia ai ki ka ngoi folafola e o lava ia te oi ile swafa o Yesu ona nga yoi le o promise le tua ila wolanga le tua fa fitai ia folafolanga ma tu loa e ola o folafolanga awa o Yesu o ia e ioe iai folafolanga uma o lo tu spaia fa fitai ia folafolanga Yesu amen. le mawhai le pese mana vai pese le Peace Chapel ile tau tua mo radio Samoas for lima iwa tolu a mo ina o te whamino dola tora talo le tula fitu la se fulu ono se te maone mena tupu le ne aso tau sanga vai. I le tausanga tasi iwa fitu lima, i le tausanga lea se tausanga tāua, i le atunuu lea o Papua New Guinea. Ona o le tausanga lea sa avea i lātou ma tunuu tuto tasi, lea sa si mai ele lātou tuto tasi, whaatasi mai i le tātou atunuu lea o Australia. I le tausanga tasi iwa tolu,
o loo whailoa mai o tō umalava o loo fia ia tati whanga po ata o loo whailoa mai lunga tato televise. Se tasi fo e polokala me whaingoa Fraser o le tausanga lea tasi veiva tolu i le aso le nesfulu ono se tema lea saulua i whailia i lunga o le televise. Totonu lava o New Zealand i le tausanga tasi iwa o lima o se tala fia ina ua whaavae ina le ulua i au lakapi a New Zealand whaingoa ina o le originals. Lea sa lato ta aloa i manu maaloa lato ta alonga i le tua lea sa whaataunuina i le Northern Hemisphere. Mai le amatanga o le nei au whaingoa ina o le originals. Sa lato whaingoa ina ai ona o le lato tō ninga sa whaingoa ina o le uli. Lea sa whaingoa ina ai o le All Blacks. Mai le nā amatanga e o mai nei tausanga e tele. Sila mamai mo le mamalo le atunu i le mātango fie ma le tautaua o le tato au ale All Blacks. O nisi nā vaenga i mea na tutupu i tausanga ua mawai. Tautua Radio Samoa tasili mai vatolu amo, ino tuela i mele taimi 12 minute o na tālea o le fitu. Samoa ea, tautino mai, la upele moni, po feo iai, ola umaatai mane, le fatu olo wanganga, o oyo la upele sili, le lupe o Samoana. Mai maupe ana e loa, dia e lofa maoni. Se manua i tau tala mai, ole a ave oi e fai motofi ai le a faina. Te o anelo manatu, o isi se aso, vatasi o e Fie mea whai mga ioinga le tōpi tunu ua awina atu ona o le lango a le Auckland Council e ala mai i local boards. A whai o lea fia nei loa i le silia ma le se lau tolu sfulu ngā ioinga. E le aise tutongi pe i titi fo i le tau i le wha moe o le Auckland Heritage Festival o le nei tausanga. Mo le mau i le piitanga o le Pasifika, matama ki makaurau e ala i sa avalinga, tala noa ngama whaalinga. Mai le aso luasful valo se tema e o atu i le aso sfuma tolu o Okitopa. Mo nesi whaamtalanga tanga iane i le awa Auckland.nz. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o, 5 iwa fitu. Olua tolu ono o, 5 iwa fitu. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, latu te whaia warrant of fitness, basic service, wheel alignment, sui taofi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tabale, talia wins quotes mal afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, telefoni lua 5 tasi o tasi lua. Talo fasa mo se o atinu bele. O tsala ina neila matau fale o loa o le leata i lai Super Red i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Mo lo fonga tau mafa, ua maua neile matau talo fiti i le ono tala iwa i le kilo, talo Samoa i le 5 tala iwa i le kilo, fai mata i le 2 tala 5 sene i le kilo. A fio mai loa i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai i le olua fitu, lua 5 valu fitu, 027-777-2587. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa, 1593 AM.
In this update, disappointment over the Education Minister's solution to current teacher shortages. Erica Stanford's changing who can gain a limited authority to teach, allowing about 200 teachers who no longer hold registration to work as relief teachers. PPTA President Chris Abercrombie says they've been raising this issue with the last 10 ministers and they need to see some bold leadership to deal with this issue, not this short-term reaction. Meanwhile, the leader of a secondary principals group says the school cell phone ban has made things easier in class, but harder outside of it. The government required all schools to prohibit students using cell phones during school time last term. Papatoetoe High School principal and Secondary Principals Association President Vaughan Quio says he would have rather a government policy about vaping in schools. I still believe that vaping is a bigger issue than cell phone devices. However, I am always happy to take it on the chin and say the cell phone ban probably has added value to the work that we're doing on campus rather than distracting from it. International flights are returning to Dunedin and Hamilton. Jetstar's expansion into New Zealand continues. The Australian Airlines today announcing new services from Hamilton to Sydney and the Gold Coast, and flights between Dunedin and the Gold Coast from next June. The latest iteration of Bird of the Year will be revealed later this morning. Voting for the award closed yesterday afternoon, with the winner to be announced at around 8 a.m. It's expected to be a tight race this year, with the hoi-ho yellow-eyed penguin just ahead of the Karuri black robin and kakapo in Forest and Bird's latest snapshot. Competition spokesperson Alan Riker says it's also been a chance to shine a spotlight on some of the birds. More than 80% are in some trouble or in serious trouble. So the more we talk about them, the more people know that, hey, we've got these amazing birds and they need our help. That's news. In sport, McLaren's Oscar Piastri has won the Azerbaijan Grand Prix. The race ended behind a safety car after a collision between Ferrari's Carlos Sainz and Red Bull's Sergio Perez as they fought for third. Ferrari's pole sitter Charles Leclerc was second, with Mercedes' George Russell third. Championship leader Max Verstappen finished fifth behind closest title rival Lando Norris in fourth. That means McLaren have taken the lead from Red Bull in the Constructors' Championship. The Sea Eagles have beaten the Bulldogs 24-22 in their NRL League elimination final at Sydney. And Rasmus Højgaard has beaten overnight leader Rory McIlroy by a stroke at golf's Irish Open, finishing at 9 under for the tournament after a final round 6 under 65 of the New Zealander Sam Jones has come 66th on 11 over par. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lo solonga lele lava matu maule mama o tato traffic uma lava i le tele o vaenga o ala tele se evanga na lava fo ina i vaenga ia o lo o tumu I cones ia na pauna na I mga ala ia o lo o vave lava fo ina mai tawina pe slow down i le taimi le nei o taiao ia e peila o le anga iatu le na anga i le malava alele mai le anga iatu I nei manukau fa pena fo le anga I mai mangele pau lava le na o le vaenga le wa amata ona mai tawatu le na wa amata fo in fe lolo ma tau le mu le taimi le nei ia ona o le vaenga lava le nai ngaruenga whaaleleia o lunga o le ala tele nisi o vaenga uma lava le anga iatu sa sae anga iatu I saute anga iatu I matu masisifo ia o lea la o lo o solonga le lei lava I le taimi le nei tau lava o fautuanga masani alau malua le tae au sautua na ia lava pea le taimi e tapena ai le whainga malanga ma au ai lunga o le ala tele ina ia awane ia ise tūlanga foi e mana o mia ai le whaana nati ia a ua o le taimi pisi o le tae au mani e tele lava ave taavale le amataina o lo tae au I le nei fo yaso mafuta mai le malo le tae au lo Radio Samoa. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Paikala tamari nei talo le tau ta antu amatamai sa more nei taimi o le tai awa vai atu lua se fulu ma le tasi o le ele vevela le sa more nei vanga o le tai au o lo fai ma awa o langi le nei fo le tau I sa mo winga na le tau I sa mo le mtanga nei ve yaso o le pasoro na awa o langi le nei fo inisio taimi lua se fulu ma le iwa le maurunga le vevela le sa mo le so
lua se fulu fai lona maulalo nai mi lote fona taru tara noi Samoa le whenga ngan mana tu marabao tanga vai tipi o tanga vai ona mai fōreo la atoanga tūlanga i le tau i Samoa na matanga rane mea so o tātu iai. Se bali talo tau i New Zealand nei, tātu amata mai le motu i saute se kau wha ngā kurane mako wha Māori langa mako ule wha kaule Māori i le neiva yaso e te Waiponamu, South Island, i le telo vaenga Waiponamu. Feo e vai ngā whakaso ki kino ngā o vaenga lea mai wha Māori ka ua koe a oi wha mika koe o nge kai ang whau. Okay, le lei. Nelson wha Māori, whakatū. Wala, hoi. Nelson, futoru maurunga le marulu le so le apa o timu i le neifo i aso lang le lei i niso taimi o le so. Fele si vaenga le lei Mawera, Greymouth, Mawera, Greymouth i le nei aso, futoru maurunga le marulu. O le whaasoro na awa pa o fo timu i le so. O le whaasoro toile kai Cora si fuluan maurunga le marulu le neifo i aso. Telo nisi maenga, pe ona iei timaru, te hihi o Mauru, timaru i le so, le wha Māori ngā o timaru fe oko, ia le leis futasi morunga le maru lor, nei fo iaso la whasona langi le leile tau, ia ngā mai lo lele, ai o fungala au kare stete, o le alfa Māori o kare stete, ia le lei fe o iai, whakaso ki kiro whare dei kia usisi aku ka ungo kare iske mo o tau nei fo iaso, kare stete o tau tahi, o tau tahi kare stete malo se fua maruia, whai maa, me kako wha Māori, mone kare stete malo se fua nei tai au fau, o le au atu le maruru o tau sifuru lua i lona maulunga, i le sole a awa lang le leifo le tau mo o tau le nia songa fua, se mai le talo le tau i le motu matu, pito la vanunga le motu matu kai taia, sifuru oro marunga le maruru wha mawina i mo le neifo iaso, i le Laumua Wellingtone, good morning Laumua Wellingtone, malo la se fua manuia, te whakanui a tara, a woika whiwhi, o le leie mala o wha Māori i, te wanganui o tara Wellingtone, sifuluan maulunga le maruru mo tau le so la pa utimo e mamafa timunga i niso taimi. Ion tara whaasoro mai niso maenga, piona i tauranga, o wha Māorianga o tauranga, sifuluan maulunga le maruru, tau po le whaasolo in pa utimo mo tau le so, o Rotorua, whaasolo pana awa pa utimo mamafa timunga la o ulis wha maulunga le maruru. Ion whaasolo mai le isi vaenga piona i New Plymouth, e ele a whakaso ki kira, e ele wha Māori o New Plymouth, nā motu. Nā motu New Plymouth, su whaara maurunga maruru mo o tau le so, whaasolo in awa fo i Napier, Masterton, whaasolo mai Kaitaia, Hastings, Gisborne, ia o vaenga o mana o le ke wa kui si su mela ko fa Māori ngisi kai mis fulvalu marunga le maruru Gisborne so kiri roa Hamilton ma lo la verse fo marues fo lima marunga maruru mo tau ele nei fo yaso se mai lo talo tau tama ki makauro au kilani no fanga pasa longa radio Samoa fo tasi wa ele maruru nei te mo tau tu mawinga le tau le so pa utimo tu mo sfulono le marunga maruru mo tau le so awa fo pa utimo tai hau Fasoro lang le leila so lulu mo les tofi pa utimo les reile lang le leila sto nai male aso sa. Ya, whamamongo mana la vai tau nei foi time o tai au. Ma vai ngala te mai nai talo tau I nei tai au fo to mo really Samoa for lima Eva tolu amo e na ua Eva man afaro o te ai nei ia le tu la e fitu ya se lo fa fonga mai no fa Māori. Se kita vai. Kai lava. Tato wale na ta malo fa malo. Kau fa ka wa ko nganga. Nangal ko nganga. Tanga ta fe. Tama fe. Yoi. Tanga ta fe no malo. Ya tu venga luenga manisio Māori ya sei hala kia ora I ni aso wala foi sa foi Māori sa fatalo foi foi aka ko foi aso ngana sa ya le lei ma lo fa tele tunu la fa fonga nei time mo tai au ya kering ka longa lua mai mo ile fa ora va so pe Ma le tato ta alonga whaataunuina mantua foi lena ta ua le NRL le asa whaataunuina le lato quarterfinals tato au ian ta alo. Mana ia fuafuanga matango fieta alonga le whaataunuina le asa a mata lava mai I le ta alonga le le vao Panthers and Roosters le asa man malo ta alonga Panthers tolu se fulu
Roosters e se fulu. Ia ma le tātou au lea e numera mua i lunga tātou tape o i le teimile nei o le Storm. Man malolo lato ta alonga ma Sharks. So tolu fitu Storm ai se fulu Sharks. Ia ma isi tātou quarterfinals. Cowboys e luas fulu ma le valu. Knights e se fulu ono. Ia Bulldogs e se fulu ono. Eagles e luas fulfa. Ia o le na tātou tālonga na. So le lau sa uni la wa maua au mo le semi-finals. Ta vai mani wa folau. Lona winga lai fo linga mai. Le la ta alo le Sharks and Cowboys. Ia ona ta alo le Roosters and Sea Eagles. Ia ma jo fo io le whāpito i lunga len tātou talonoi. O au lai malo mai latu talonga i sa whai pela o le Panthers ma le Storm. Lala wo ngofo mai lunga. Mawala ko vai aso malo lo. Lo winga le ta alo lala tu whai ngol aso nei. Au ai whai inga mal top 4. Le lala se mai ta alo ma au ia malo le bottom 4. Ia alo no winga la le la ka ko ngela ta longa ia. Ke lo la maka ka longa ia. No ka longa uma. Banga ya ku ka longa bottom 4 la mata. O lo winga la utala. O e man ko voila va ngale fa pito ilalo. Ka alo i lo ai. Do or die. Yes. Meaning. O le makwa ka alo le malosi nga misia ia fa se fu ka ko fira le ka sanga pe au. Ale fa pito lunga la lenta alo. O ba kwar ka alo le au le modi. Se pia le o la ko ka le masen ka alo ai. Wala ka alo mal mau kingo. Afu yenga. E ko ku mai le malo ko va ngale le fa pito ilalo ia ngaya wa ka longa umala la soni ba ngaya ka longa le ini ia asa wa alonga la ia ka o fo pa uma no fo wa nga onga fa inga ia yo ta to felo ai fo ta sam fo ia ta to e ka le sia ta ia le su mai matala au mai ta longa sa fa ta no fo ta longa i lontona le ta longa ta to au ta mai ta ile Black Ferns ia fa penale au engelangi ia fa ia si ma lo si fo enlangi nei taimi malato ta alonga luas fulfa ene langi le se fulu male lua ale Black Ferns sa ta alo fol ta to man Samoa male awa ya pani le fa ngol vai aso ia va ya kuta vai so le fuenga mai fo yo ka ko ele au ai sushi ali ile fa se fulu iva ile luas fulfito se ta so au ia nai ta alonga nai fa ngol vai aso fo e ta alo ia tonga le man ma lo la so ta alonga male au Canada. So tols fulu tonga, Canada se fulu mal fitu. Ia matato au fo I fiti, lua se fulu lua lato ai, manu malo le au Amerika e tolu lato ai. Mana ia fa solonga ta longa le weekend. O le final o le Pacific Nations Cup. Le la final la ia fiti mai apani. Ai suela tato matonga le tulanga tolu. Matulanga fa. Ya, so ia langa e le ya awia ya pani. Me sa pe fa o la tomalai. E makua e makau ki a le o ya pangile o ya wa ku so malo sa ku sushi ngai ro ka. O so le. Ya le sushi. Mai ro la o sushi. Mama, ya le lo langa le sushi man. Na sawala. Sawala kalo ya. Sawa. Ya le malo ta po fo le tuno ya o le tulanga ia manela ta longa tatu matonga wale la su ile tu tot ia ai ol banga le su champing yo le Pacific Nations Cup ati saulan tatu to e malo ya tong walen ka ko malo ya tong i ta longa le na fai o se tatu e ka kaulan ko malo wala nga la fa pe ko ia la ko va ai la ia ai mala okay ile le so ni sino ta longa sa fa solo fa ngor ya so ia se tatu tan no lo peleki wa de lo le la ma fo le la ko fo ta longa lo peleki ma Australia ma Afrika ma Argentina le rugby championship fa ngor fa yaso ia le le ta to ta longa na ni fo ta phone to mo re samos fo mai toro amon ol fa ponga matoni va yaso po kala men por ta ni think a minute power mai fa fi nga mal ta ti anam ta ro sa ile sa mo na fi nga man mana ta ro ta lo nga da tanga ni fo va yaso ma ro la fa ta po kala mal ta ya re samos fo mai toro amon Ia
tau e lau E ai se whai lo tau a pau a pauna mane tua au Wa mano le moa whanua Sola i tai le moa wholau Sa tu tala noa sa fa amoe moe atu I fonga poa O le ua le oa Usu e wo wo foa Ne moli nai a pori mala ua emo mai fa anoa noa O la uma atai mane Ua a vea fo I se fai koloa Tangi e uangi ua lola ua pe au o le sani Ua pa ule fetu le la satu I le mai lua mai o matangi A o ai fo I le la ua tu I le au le sami ma e lani O la upele la uma amora Fo la ua tu I le taita fola Sia uluku e sini la lelei E se fo ia na tifi ma io na ponei Ai te le fa ae aina oe Ua lairo fa a benei Ele rosa a fai de amor sei Samoa, kasilima I Vokuru amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. There's a true story a man told of when he was a young teenager. He was just hanging out listening to the radio one day when his father came in from working outside. His dad looked at him and said, "Son, in 24 hours, you won't even remember what you're listening to now. How about doing something for the next 20 minutes that you'll remember for the next 20 years? I promise you, you'll enjoy it every time you think of it." "What is it?" the son asked. His dad said, "Well, our neighbor Mrs. Brown needs her grass cut. Why don't you go cut her lawn while she's gone, and then get back quickly so she won't know you did it?" The son said he hurried over and cut their neighbor's grass in just 20 minutes. Mrs. Brown came home later and never knew who had mowed her lawn for her. That son said his father was right. It's now over 20 years later, and every time he thinks of secretly cutting Mrs. Brown's grass for her, he enjoys the memory. Jesus Christ said that when we do good, so people will see us and praise us, then that's the only reward we'll get for it. He said we should try to do our giving and helping in a way that doesn't draw attention to ourselves, but simply do it because we care and want to help people. We shouldn't tell people what we did or how much we gave. We know it, God knows it, and that's all the reward we need. You see, the reward that humans give can't ever match the reward God gives. So if all we want is the approval of other people, that's all we'll get. But if we give our help and service secretly, for God and others, we'll be rewarded and blessed much more, both during this life and even after we die. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute.
i votu. Amo. Lo se folo lo chale chola fetua ni o falauma ta show fa des mai le fionga ngal mana tu mabao tanga vai tipi o tanga vai ol ta tu tara nanga foi le matanga ni beso ta tu ya. Talo falawa fionga ngal malemana tena koe and Atamarie from Tamaki Makaurau ia wa maku whaakalo whawhapenga langa le whatau le ngana Maori nei vai asa malo sai fo manuia lawa fionga. Kia ora. Morning. Konnichiwa. Alo se fo. Ma lo fa konnichiwa ri le ma kha mao dia konnichiwa. Lele ya. Alo. Malo lava le soifua manuia lawa fionga. Tal tonu o lo manuia mai fo ile tau se tata watunu o la sulanga yel tata utau. Ia, o le mutua le lei a le tau. O le whape mai le official tau tai au nei. Ma tele na langi le lei mana i timu mai tu uru i motu o poru masawai. O wana ar wha upunga le a mai le official tau. Le ini wha utuanga le ini la putainga. Lowinga. Langi le lei le tau le wawa e tu i whafu le mana i o sulu la. Mawhana tai au e whamauile lusu tofu. Ia, oro winga, whaasolo ko ina webela le wa uri te mai ma tau sala. Whaasolo atua e le fiafi. Mana ia tele. Tatou talatala noa wa o te talatonu le vaitaimi le nei o lea lava o lo no fota pena si tatou atunu. Mai se fo im tanga le ngai se mala malo. Ile sauni atu ai fo i le fono tele pe lava fo i ona ta pena ia le tatou atunu. Ai pe o le isi tu langa fo ile ese le mata ina. O le taimi e tatala alo ia ina ai fo ile fon tanga. Le lai mai tawato le e luana ia tatou au fai pese ia o lea ua Tofia fa pitoa fo ile mo le tatala lo ina o le fono e ala le sauninga a mata lo fionga fa anu male mana ia pe o tulanga na wa le ua mai fa la lo mai ni si ko le tapena nga wale o tanga mesiale tala ina fu el fono le ma non tapulenga fa stai komiti male malo wa le ua filiere foi pestu fa ta se ko ri fa fe au le ma lua le fa kasa ma piura de kare se metis na tau te pena ina vi ingore tua i de sounding a lotu e talai fono malo tapulenga. Ia, wai lo ka koe aluana sounding a whapene i ne whainga misi lotu ata mai. Ka wanga anu lotu wa o lau wanga i o mai o lopa i rengi lako loku pea whaina ko te tālanga o mpono nei. Ia, le koe le o mai i o tangata nei mai o lopa pe si ape ka ngia rengo mai ka kou emisi o ngale. Te whai atu ia, vai o kou mai o mai le loku ale o mako o lula. Ama le ama ko ke murmuri ka ile loku anga ko le ko fe ni loku ama ka ko tau ni. Ya o tato programa na ole apo o le teleino le kono ne malo tapu le pero le sa fa lo mai ko so ko mitile. Ele umina le tula emale dos fu minuti le umio le sa ni. Ele fu ina sa longa ma ole sa vinga le so tala. Ia, mane tauni ngalo tuna le ta pena mai ai ia re. Au foi pese ia ko ris fa foi pe au ia. Malo lava whawhatainga no mana ia o lo ta ua mana ia tele fofuanga no uma fioanga o lo whaapea lango ina o le whaamama ina lea mateu whaamata ngofie. Ia ai ma whaoa ai pe whaing ona e saunoa i lea tu? Ia, e ma eu tawai le wawai atu ko i mai anga i mai mesia ki anga nei mai o i mai walele pere ono anga i mai e taulang o makakia mena whaatiro e luma fio anga i le whaamai na ko i mai whaamatanga o fio ai ole tu taua ole e le whaapepato atasi stato taringa malo tere tato taringa malo ko i fontanga tere le ambisi fo tato taringa malo i ta'alonga hoi nei al Pasifika le sa tato tari malo hoi le sa tamsa. Ia ma eu fo i ale tūlanga fo i le lango nuu ali pūlenga metai e kōwhanga tāpena ngal malo. Le fo lai mātau atu le whono ne masino fo koka. Sau tawai a e sau nei le whiawhi mai nai ni usina e a maka mai nai ko le oro anga tau. Ia msara ko i te pia ata na e tu fo soro i runga tātou apio ko ringa i tāpena ngā nuu mapio anga. Teu te sida fia e ho e tūranga le pine wha maua i tāpena ngā ro patino nei. Ia, e tāna sia a wā kako
ka kupe mo me ho le ka ma yo fi pupu ia o ka ko fa pena fi pupu o mo ho tenga ma lo le ko vere ru mo fa esa o ku e usu ku tai o tele pe la lo po ya ni se pa le ina nai ba nga fu ta pena lo te wo ni se o no ma ku an e fa pena o winga ta tu fa pena ka si ia fa a wo te a consistency me e te ta wa a pa a wa ya fa o ai uma ne ka nga ma lo wa tu ma la tu sa no me se o sa la tu ma wa ka ma ia Ma fa te mai sa no tulanga le wa le mo le mauna na isi fo ia to tele o ma to nei na wa tu nei sa mo fo le ko fo mai so le ma ku wa ma ka ki al meranga e al wa ku il mala va le sa ka pu ala fa le a ki u vai lu kai fa sko kai le moenga fa solo ko ia se tawa e piem ko ma ka ki ma nei mo ya wa le wa ku fo ya ku ri si fo le ku sa la wa le fa pitoanga o ma lo wa telefono ana wala be uma ko ya foi makuri ile manga yo tu la ta wa na o ta tu atina o tu risi po ta fa risi ba nga ta wa le vere o le fa mai no ta tu ai fa ma ta o pie ya wa mele o pa ta va le ho tu do sa la ko i solo ma no ko ina tu ma ri o fa nga wa vi ko wa tu ai la au ma va wa isi se di na ko ba i ho ngo be yo pa ta va le wa o te fa ama na i ho ni ma vali o ka ma ko kia fo i le telefo i o le si le fio i la te o tape na ina ia tu lang ia ma kulanga ho ka wai wa la e fa ma si ho le o ia nu ma fio anga la a ve ile atu nu me le atu ia e te fa ia te wi la nu fu a ho ne ia atu nu na o ia si fio anga wa e mo kwa wa fa te mai fu a atu nu na ti vi ma atu nu na Afrika la o ta fu ai ia lumo o ai fo i fa ai mata mo fi tara si alo fai for malo se so so ngai fionga fio anga e por que ngo fo le ka hoi fa se price se a fio anga si dia ko manga ia me ole manga ia nga ngai alo le malo so ngai o te loa mai tau sanga i sai hui ta whenanga wha pe i hi taringa malo. Ia, e ave ale mea lofa hui le mai ni malo. Ave a inu umapi o anga hui sa wha pe na nga patia. Ave i mea lofa kupe ia matuna wha pe na. Awa i e fwole tatu komiti hui le wha mai no ai. E masa ni anu whaila ngā tongi. Te hui te wila, ule wha longo le tau sanga po whaisela ngā tongi po wha awa pea ia. Ia le te ngā aina le malo nana po kalame wha mai no le tunu ono le tūlanga i le atina au tūresi. Nā waftai ngan mana tātou tara noa i tūlanga o tālonga. Nā mai le tālonga tātou man Samoa ma le ia man tātou man sina wha mone mone? Tātou man sina le ta alo nei le whiawhi ma le au le Australia Wow. Le masi mai au te mai ta ira Australia le foi la tu talonga nei de pia paki le por todo ele o le foi ai e foi lá e va ia tu fala de o talonga le o ta pena o mane ta tu au o ta mi sanga le foi tu pai te o pa solo tu le vai a murmur basina ne ia stop e ta mi sanga le foi tu pai le la e o fa me vela la le ta alo e mal au le Australia ia on te pena i rola ia ta masanga na au te loa o le fa pe mai fa la wino la e uru fua uma ia o nga hoi pea o tu whana uma toninga ia mata hui ta longa le so ta pena ngana ta tu mamsina le ia o le sa lo lotu uma na pi mera au Australia pia le fa kasai vai ala le sa lo lotu mai au ia rua au muna e la tu ta longa le so ia ta tu mamsamo ia na sa mai mo ni si sa mo le apro ia mai ule e fai ta longa wa ia pani o le tia wa sa sa ko do ia ele o to fa ta mala ia pani ia ta pena na ko i la kapi ia wa fu tu ia ele le bo ta tu mo foi nga ia ile ta tu ta longa le lu su fi ta tu ia fa su i ia pa o le la sa mai ia ta longa e ura ko tatu le manuia wa semi-finals le o le por Pacific. O tatu le mo sa no ele sa idingo so pedi. Le ai
le te pinga ya o ko ima pule ngo pule we ta to man samo Lo fa tai bole nei tai ao le amatanga de vai aso la tu tu ia ta no tala masamo pe tala fa le tai nei ia ba tu da no se fa ile fo ia wan fa fo bole le no ma ni se vai ngwa te pe nei fa mon bone le sa fa ile ngai ma sina len te nei se la tu sanga talu fa vai la sociale tamate tu el malis a le la wa fa la ulo mai e al fa wa yo so ni tu pe Palingo onga le malisile onga inisi o alum fana o le tino. Fasela wono sfudoro tanga se tulu a fanga tabai o le a mangoro so abai le so ni el mano ya pani. Fa kai. Wa la manu ia ta pena po e ka ai se swa fa matai le supo sa le sa pe a fio bai po il na mati no po. E to fa ta mo fana o le tino ko manu ia ya no skola sipi. Mai le mano pe tani ya pa te seila ma tala po i ta longa ile. Tamu sanga tikit fa sa mole sa fa nga solo luba yaso de wo sempini ele tani ko le baul ba ngoli ya sempini ya la automata ile tu wa mai ke be tamu sanga tikit fa sa mo wow a lot of time mole nei tai ao mon yo fai va mata nei so na mana ya pa pena fu nai tu tatu nga tatu fe wa pe Le whenga ngamon mana tumara wao tanga whaia tipi o tanga whaia ma tātou talana o le nei fwoi tai au. Na fo watu taro headlines hala whanau tele lantou tua i a tātou tala mai Samoa. Pea tala walu le tai au nei tau tua mori mwere Samoa sfo lima i watonu a mowo mo teimi. Whamanenga, wasa whanau. Nanga swana wala so fuara le wa tato ia ia ma whaia nei whanga ina le telefoni wa matala le telefoni ma o tolu fitu tasilima e wa tolu o lo mo whaia wano lunga le tato emaili Ile on air at radiosamoa.co.nz o lunga le tato Facebook ma YouTube o Radio Samoa a wala manai o mai la whamlenga swana ora nei fo i tai au fo is whamlenga lua pito tando a mata nei tai au Ia, o le atato a mata tulai lunga le apia fōlinga whamanianga mua mai a te poram uli talo yoelu Whamanuia atu le asu soifua o Susana Laumatia Sulunga Taito. Whaafasai malevi ingai whaafoi le atua ona ua e aulia lau whaase fuluiva tausanga. Whaupoponi si aso ma ia iai le whaamalolonga mo oe le princesse. Vai po o le panipopo po o baby whaialau i puki po o le breakfast. Vai po o whaamaoni le tautonga. Ia masi i le whale mai ma whaainu pe awhia inu. Ia ma ia moni le alofa ma faa maoni. Manuia le aso soifua Susana alofa anga o te pora lalo ngā whau ma le whanau. Ia o le wha manianga le nā mua mo tātou. Lunga tātou apia fōlinga Niko le oea. Whamanuia atu le aso soifua o sia pineapple o le awhionga ia tuala Marietta le oea. Whaftai mō mea uma tau singa o sia tā whanau. Ai meise o tātou ainga na lua. Manuia tele lau 5 se fulu tausanga. Se o mānawa, alu atu loa, palus tātou ko pai koko. Ia manuia lava le aso soifua, le awhionga ia tuala, Marietta Lewea. Leise whamanianga mai a te pora mulitalo yoelu. Whamani atu la so whanau o wasi au vele. Whamaoni le alofa o le tua mo oe san wasi. Ia maua le whaamalolonga whaau poponi si aso mo oe wasi. Enjoy your special day. Sieni will make your breakfast. Pui lo aso mo le nei aso a ofeanga iai oe. Malea o oina o whanau. Manuia lo aso whanau alo whaanga o lalonga whautipora. Ma kids whaaftai lau sunga tawai. Ia. Whātoanga mānora sifua. Ma o se pue la suma. Ia o le whamangianga o le aso whangau o le awhinge ia tupe pule petes o le aso ea ko ile iwo o ngā kausanga. Ia o whiakianga whai aero kako kama whalangi o ngi kausanga kele o whai mo o le awhinge. Ia o whamoe mga makalo ile li koe whapopongi si aso se kele o kausanga. Ia ko anga ile aongam ko anga ile loko o whamangianga e waku yo lo uso ko kasi a levina pule petes ia mo ko angange ia kelei ia o putei ia mai se foi ia ia ma liem ia mai se o makua
Ia tai mata pule petas ia ma whaatoanga pule petas. Ia manguia kelelo was whanga au asei whiula vea tfola au keki. Alo, whatela whatoanga, mariana wa ia le nei aso, ia, isis whamnianga lupi. Lunga tatou I meli, olo iai. This is the day that the Lord has made, so we will rejoice and be glad in it. Thank you, God, for blessing my brother, Maui Alofi Seve, with another year added to his life. Ia manuia tele la waso soifua. Ia alofa le atua toe whaopopo nisi tausanga se tele, mo oe awale whianga iai, male tausinga o si o ainga, ai whapea tiu te whai. Happy birthday, brother. Hope the kids will have something special planned for you today. Love you always from Dad, Maangele Tui Limu, Mum Fortino, one and only sister Lisi Seve, nieces Ruth, Ruby and nephew Ruben. Lesha tātou walau malor si fua. Lange mala usunga le o te vai meni mar ko sa se koru ngai ka e o marulu. Mani, kia ora. Au elai matavai whafikai lava. Wakua whamanguianga lea mole aso whanau le lilea o keto atama, keto atama mai o le fokona po le vai maunga, lufi lufi po o vai lo palauli. Na kita, a whai o e wharangolongo mai le whare whengaruenga. I o le asonge wa ko ailo whawalu kausanga. Whamanguia le kua le kelo nge kausanga wa e mawainga. Ia ko anga e kausile lau ko rua malau o whangau. Ia ere ngaka ilea, ore ko whare whengaruenga. Ma ko alo lofa kele mo oe o ainga umai sa moa, whapea motu o ni we, ele ngaka ilea I o au kilangi uma, ma la au kukasi, lof kele mo oi, whakawelai matawai, ia Natasha, ia ma niwa folau, manguia lava le aso, whasaifua. Saifua, Felfani. Hello, isis whamnianga lupito. Whamnianga mea Janet Tulivai, lungo tatou apia fōlinga. Whaamanuia atu le asa soifua si o mātou tina peleina I a polonga I la lio lo au ua atoa lo na unu se fulu ma le valu tausanga ia iei le whaamalolonga a le tua I a te ia ma fua I le malo si a te ia wa le tausinga o le ainga alo whaanga mai lana whanau I ni usila nei whaapea au se tālia. Lunga pea tatou apia fōlinga mai a sulu whale ese a voa. Manuia tele le aso soifua ya Maple Josephine Maple Burgess. Fa manuia le tamao le langi mo oe. Mawanisi tausanga se tele fa popo mo oe le uso. O alofa angana mai ainga umai New Zealand mo oe le uso. Alo. Pia tato. Ka konga. Ia. Alo. Kau pisi a foi ala suspulongo se te mali. Alo le. Malolo sune tai mo dia foi votone aso ni fola. Whaftai lava tawai manuia fo I le tiute o lo totoi lau sunga, whape fo I le sunga ia Natasha. Sa mo lau tunu pele, whaftai mo le nei tai au se loma o luma, tato toi whailua I le anga leo le atua, manuia, whaiva matiute o le aso ngafua. Mo le nei taimi, alofa tele atu, soifua, ma ia manuia. Pese le whamle tuai pulenga ma la whengaruenga redi sa mo, ma le taro po kalabi malo le tai au, mo le tele la mo tawa sa whanau le nei aso toi ruas futasi le balu. Get down to the hip-hop or bebop or new you hear the sound, it's all coming to ya. I wanna get ya, I wanna teach ya. I'm gonna get this beat to hit ya. Get down to big time illusion like all the rest. Come on and dump it, jump it, fuck that feeling, give all your best. Y'all just get up and dance. You got to get up and dance. Y'all just get up and dance. Yeah. Y'all just get up and dance. You got to get up and dance. Y'all just get up and dance. Yeah. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly's a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting
it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Ese faibole alo alo, ese faibole moana. Afaita pena etuliatu, tatainga na ofele mua. To the favor to Matane, to the favor to Matane. I fight it, say, man, Tauta, yes, it, and I healing out. Pay favor to time when I'm not tonight. Failing, I'm no delay, I'm on man. I fight it, say, man, Tauta, yes, it, and I healing out. Pay favor to time when I'm not tonight. Failing, I'm no delay, I'm on man. I fight to let I hit a man. Tauta, yellow for my family. I'm to see you for your little let to I let them tell you to the favor to Matane. To the favor to Matane. I fight it, say what a man. Tauta, yes, it, and I healing out. Pay favor to time when I'm not tonight. Failing in no delay, I'm on man. I fight it, say what a man. Tauta, yes, it, and I healing out. Pay favor to time when I'm not tonight. Failing in no delay, I'm on man. After you too, my time. When I used to do, I'm willing to know I say, Fatty, but it's full of night. Doing up to one of the fine. Without time to my way, Moana. 5 I never saw. I don't know if I'm not. Yes, if I ask. I don't feel my phone. No, today I know. I say, no, fire. Yes, if you let me move. Favor to take my man tonight.
Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. O lo tu maulava le mau tātou traffic i le taimi le nei le o iai fo i se whaalawelawe tau ta avale se ia vangana nai vaenga i ti lava fo i o ala te tele ia o le na ua amata lava fo i o na anga iane iai ia le tele fo i o ta avale afi mauia i le nei taimi o le tai au tātou lunga o le State Highway 1 na paule vaenga le o mai tau atu le na ua amata o na tau feo lolo mai i le taimi le nei ia o le anga iatu le na mai Penrose ia ma whaasolo solo atu ai lava fo i se ia tātou wanga ia tu le vaenga na e anga ia tu o Green Lane o le sia vaenga o le tātou off ramp le na Ellerslie Panmure ia na pau fo le na o le vaenga le wa mai tau le taimi le nei o le na lava fo i wa amata o na tulanga mai le vaenga fo ile le wa mata ona tau tumu ane le nei taimi o le tai au on isi o vaenga uma lava o le ala tele i o le na o so longa le mangao ngao le nei lava fo taimi o le tai au tau lava ina ia fautua ina pea fa manatu pea aveta avale ina ia tau tuanga vaenga uma lava fo i mo le saunga le mu ina ia maua se fainga malanga manuia le nei taimi o le tai au e fa fonga mai ai mai mafuta mai le malu o le tai au la Radio Samoa ina utu se fulu ma le tolo minute ona tale o le itu live Talofa lava o au lapi marina, mau pelo li tio, i le Radio Samoa tasi 5 a mo. O le R-Dash Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. O le au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matau ti o le tau ngofi o pasese o lo o iai le teminei. A e le tali tonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moai le nei wha salalaunga, le R-Dash Travel, le tali mo au ta penanga mo lau malanga. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga wha pitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, wha apea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua wha talanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga le Shine Dental. Talanoa mai le tongi no le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later, le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road manukau pe bala au le 2 fafa, 2 fafa mo le Shine Dental. O fuafua sau tafonga i Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu fa apea vile se lua se fuluiva. O se falitel malo e fetau le lei mo tafonga, po o fa atasinga a inga. Fa yeilo wasu tele le falisa o tapena ina mo le lua fa amoe moe. E o atu le fase lau tangata vala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E fai malolo ai. Langolango le falitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe vala au lua lo ofisa malanga. O sa ili se fala inga e whai eise tau mawhitanga o le auli. Pe tali e fo ini au malo. Susuma i le Sandbell Buffet. O le a whaamalia ina lo fina ngalo i tau mawha o saunia le limo oe. Tuatu si Iva Atkinson Avenue i o Tahuhu. Lunch mai le sfurtasi i le lua i le awauli. Telefoni lua lima iwa fa o. Lua lima iwa fa o. O lua fitu, lua ono, iwa o lua tasi. O lua fitu, lua ono, iwa o lua tasi. So, tomo Radio Samoa se fali me vitola mo Joyce fulu le valu tala mai Samoa le matanga ne va yaso pe tale valu hele tai nei ta sha fates mai le fianga le li ngon mana mo ta to report le nei fo i tai ha mana matanga le yaso. Morena talo falava en kia ora I laua fionga ngal mana le tai au lo matou fa malusia fa nga ina o le ngana te reo ile nei fo tai au ia le matou fa talo fa toi laua fionga malanga fia malon sei fo manuia ia kia ora en morena fo ile lau fionga al fatua malo la fo ile to asa I malo le usu le nei tai au pa fela fo ile avan bal fa lo le usu le lao savai malo lava fo ile pa malo si le usu le nei tai au ia le gatsailia fa fonga tapo ila tudu sa bo le dei fo I tai au matango fie o tato wa dia le anga leleli ia fo I pe ala le vi inga leleli I o tato wa dia mal fa lo tvai pa lo lava los
Alo, kia ora, hara mai. Ma lo va tai mole nei foi tai au fo, ia, tato vi ele tu le fo wa, tato sil fai madua la mala le tai au, se fo la le tu no, lo se fo madua, se ma tu ola fo ila to, ia, fa tai le tu a. Ni le to finna. Fa ali, kia ora oi, kia malo fa bai o wan ba lulu, fa ba lulu fa baut. Na de na lulu. E cora. Lei, vai il tato le pote nei tai au. Patai pa malon patai le tato team, moni lava lau sa noanga le tai au e vai lava, ai vai tau mafai. Yeah. Ai pa malo le utu nei tai au, sa molo tu no pele fa talo fatu malava mal falalo le ngata lea. Au na tu le tu so sto vini lava po fe lava mo me tato fa salonga o ia fa malon fa talo fatu tato nanga I sunga I whawhengainga, ia le ngatailea, ia o le paia mal mamaru tonu e kali si te itasi, ma si foi le fio foi e fio ngai pātele, ta mai te sali, felela, ia li isea, ai whapea foi, e pikopo malo, lava le whamalo, si malo le, tau tua le tua malo no finangalo. Pātala whamasani ia whetui lau maotai, ia o stida sino le tunu, na i o tātou tamamba, tida mātua, malo lava le folau, malo le soifua manuia, whaaftai tele I le tapoinga. Lunga le tele tono pa penga venga mai se foi la tau mana va mai la tau foi vo suatu tono lao maota tau singo tato matua pa anga ma sai lava nai ave loli nai ave taxis pa pena po ia ave pasi ia pa pena foi pula lava tu la sa no le sto e tavai eu lava la palau ma ave mo pa malo pa talo pa tu nei taiao a unanga tatu ki mana mai le wiki ia o tu langa ba sai lava lunga lava le tato Facebook ia tato ngalwenga fai o le telefo o tato ngalwenga lo iai o lo mamapa mai lava o a tato trade-ins o lo iai lava le tele stili foi pe tadia la tavale o lele o le ola tadia la tavale o leini pepa la tavale tuai lava o lo o wele tu pe tolu afe faafe o le tali la o le ioi ai fuafua lava ieo na iainga mona tutu unga tau lava na malama ia talia lau tau sanga mind finance e talia mea uma el tato nanga a e tatau na talia el finance ia lau tau sanga tulanga lau trade-in po le ale tulanga fale todo el tavale la vea po le alava e ba final talia ina o le tupe o fatu ia tu ele pule fai talia pe ave pe le ai fai the fale tupe la trade-in trading for cash ia po le tu foi lunga al faftawa ina e mawala lo le tu petato si aska ile finance na vai no por da fabanianga na o la tu faftawa ina tavale vai tau o te taliaina ai o te faftawa ni tavale tuai o vanga poi per tu fa singo ai tala futa si da vai na tele lava o lo fa penana so sonia tele o pela vano ta ua o pa singo ai tala por o tu lava tai suliba fe vai pela ai fa moi lava me umba a ngai ila profile financial profile lo tu boa tu pe fa so ido lo paying statement ai mai se tala anga ro swafa pa nga se sila finance ina ye mo finance dia la al sanga a fa yo se piolo e sto i fu e lugar pe tiola por pe fiti ia ai na ole lima se lau ile vai yato le tupelo e mawaida ia e bautidoa lava e le tagiaida lau tatsanga a wabe seina le tupelo e soi fai ia ole fale mawaiga fa pela ia one li lava leo la affordability po le tupe fa moi pe whaanganga e tongi ai le lau ai talafu teles pa malamanga pe ai walau mai le tato o pisa i le lua pitu o pa o lua pitu po le o val se lau chimanan mertasi o val se lau whaonu lua ono lua tasi tato telefoni walau fua bo tato lu tua oi suma mani o mai le lua valu Ekenson Avenue ia ine o tau o lo iei le tato nanga whatau wa ale chivala monisi pa talanga dan fa pai atu lava ile asto nai fa boe wa mai ala tapel sa fa pedala tau poida moli fa ftai tele lava ile fiona fa ya sua ale ya le fiona ya se yuli ya Mr T fa pedala poile ya ila to uma lava au te tembe luba ile tatu wa wala tatu wala au le odi ala fa la tele nai ona manungal tatu tembe dei tu la bal fa lalo fa ftai tele la lango sa bo pa soi foia
Tai lava mo le poti nei tai au, bala mo takore vai asa mo le foi vore nei foi aso ngo fuore tu tomo mo sa mo lima e vatolu amo to e fa minuto lo tole talo le tu la valu tala mai sa mo pe tala valu e le tai au nei nei vai nga fa tai le tu so mai o le talonga le fa e nei America ya fiti le semi final ai fai ingar mon sa mo ya Japani o no winga la ta alo fiti ma Japani mo le champini o le Pacific Nations ta alo sa mo ma America ele o sa mo Tonga Tonga le malo ya Canada la already tulunga lima e malo tulunga lima ale la ta alo ya sa mo ma USA e su el tutol ma tu fa malo fa taila tenu le so son mai le nei foi tai fo fa mai pele fa lili fa ingar ka ko Black Ferns lang o vale le kafusi o vol fa fusi le ha ko mal tupu ai pensao ya e ale lei ma lo fa taile tenu fo imale so son mai e le tara bakala me nei foi tai fo e ni se lo fa fo mai la ma lava o titi lo nel tao e inisi fa tala fa mai la ma lava ma lo lava se fo mon wia ele nei fo tao fo fa tai mo le mai e sauni ma lo le usu proclame o mafutatu la ma lava se vai lo fa tai mai fa tai fa te smal tar proclame nei fo tao fo so tai mo taru tan no le tau vang le sa fa ya korisi au kilani langa le wo mal temel tar fa malestino ala fa la tele nei vai nga fo wa campese fo le ka ko kamo Elton John fa pe au ai wori ka ra malo ale ari la ko sang me fo ala tal no ati nei vai nga ka mu mai ste mo mu mai ya le on sa mai se fa malo si mai fa fa malo si ngo fa mo ya le ta sa ngar waku ya le o mo fa malestino so matala mai sa mo la mataka nei va so tanto ya malo lava matua ya fa mo ba ta penaka mo lo ka mai ki spesial fa mo ya si foi Itu, Manu, Tasi, Altafa, Don, Ha, Lima, Ono, Itu, Manu, Anu, Anu Yai, Don, Itu, Manu, Lunga, Anu Yai, Aya, Alu, Luma, Tua, Anaya, Pa, Lua, Tas, Lua, Ton, Pa, Altafa, Tas, Lua, Tolu, Pa, Alu, Lua, Tolu, Pa, Luma, Alu, Iha, Tua. Luma, Lua, Tolu, Altafatas, Lua, Tolu, Altafatas, Lua, Tolu, Pa, Luma, Luna, Luna, Billy, Yo, Billy, Yo, Luma, Anaya. Kasih, alu. Anaya. Selunga. Pusekore. Alu yai. Yo. Aya. Nana malo tsotsonu. Fafo. Nana ton. Fafo. Lo fa malo nasi. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa.
Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa ro tātou utunu ule amatanga fo i le vai o sa fau. Tala tau longo ngā luenga whaiwhai pēr mai ro tātou utunu. E siria le afa miliona le alfa ingo so ni tupe ua wha so atu. E le asosio tama matele tuai o le malisi ro tātou utunu. E langolango ai le wha tupenga o te tongi o whai a onga i le kolisio sangato Iosefo. Ma le a onga tūlanga lua le malisi muli vai. Wha pēr le fausi ai o le holo le malisi. Ma fōa i tupe mole no fuanga o tama i te isamo ni ke vailima. Wha pēr no fuanga o le mapu i whangalele. O lo tausi ai tina ma tama mātutua e lo tātou motu o uponu. E tolu se lau afe le vesoa soani le holo le malisi. A e te se lau afe tā la. Mole a onga le malisi muri vai. Wha pēr kolisio sangato Iosefo. E te ili maafe tā lau vesoa soani ai le no fuanga i mapu i whangalele. Wha pēr no fuanga o tama i te isamo nike. Whalia le pelestene le asosia tamu matene tuai o le malisi. Le fionga tuatanga loa au mua ming lang wai. O le whailunga ina o le centenali po le se lautu sanga. Talu na whatu ina le asosi. O se hava noa tā ua lea na lafo tupe ai wōma paanga. Whapea au mea mamae. Ai mai se sui o le asosi. Mo le tau mawhainga o aonga le malisi Samoa. A wālo whatupe lava le asosi le malisi murivai. Whapea le kolisi o sangato Iosefo. O le masino na te neo au kuso. Na whailunga ai le centenali. Sa a waisui mai atunu i whafo ma Samoa nei, ai mai se sa a veo se mafutanga, e amana i ai nisi o sui mātutua ua loa tau sanga, o tau tua i tutonu o le malo, ai mai se isi au nanga i lo tātu o tino. Wa mamoni ai le whaafitai le asosia le malisi i tangata uma whaapea pisi nisi tu maoti, na langolango ina porkalame uma o se lau tau sanga, o mawhai na wha maapopo ai se leni, a wā ana ngāru mga whai. E tasi le miliona tā lana a vea mataula inga o tāpenanga po se tāket, i se leni e mawhai o na maua, pei tai e le i whailo aina le asosi pēna au sia le au whainga. Ai titi mai e whāsela uono sfuru ono tangata, ai se lau ainga o alala ma wha mautu le fio anga o a ufanga. O le alato maua le suava i ma le lei, ono o le foa i le maloanga le lei o Japani. O lea fo i tupe tau se lau se furu iwa afe tā la Samoa. Wa wha moe fausi ai se tāne vai tele, e ma whai o teu ina aile se lau afe lito o le suava i ma fausia se pae pui aile tane vai, ma wha le li aile au nanga o le suava i, o lo maua e a inga o le nuu i aso taitasi. O a ufanga o se tasi leo fio anga o le tātu o tunu, o lo avea masui o le porkalame le suava i tu maoti. Leo lo pulea i lava e nuu lo la tau suava i mo le whaonga ina. O le fōa ia le malo i Japani e ala ilana porkalame veso swani, mo ati na e manu iai tangata lau tele, o mai asaini ai nei e le sui o lea malo i Samoa, ma sui o le komiti o le suavai e le fio anga o a ufanga, se marienga, mo le whaatino ina o lea veso swani. O whaaria le ampaso i Japani i Samoa, o Senta Keisuke, o le awha au au pere porkalame le nei alona malo, ina ia maua i pēr nuu mafio anga o le tātu utnuu, ai mai se o tātou tangata, fesoa soani e fesoa tai, i lo lātou soi fua manuia. O le whairo ai le tai o le tātou malo le mana o le tupo sa le tolu, e fia feiro i atu le fio anga ma le tu malo si umu, leo le awha mautu ai malana masiofo pe amalanga mai le fono, a malo le tau pulenga. Wa whairo ai le tofi pule nuu o si umu i si sifo, i le nusi pepa le Sunday Samoan, tā penanga ua whaatina o le whaafotu tupu, e wha e aise sua whamatai tā ua maua lunga i le tupu o sa lesa. Ua whaaidoa le pule nuu le fionga to whai ono ki tione le nusi pepa. Sa tala noa ina se fono le nuu se sua whamatai, e wha sua wha i sa lesa lea e lua suafa o loo whiriwhiri iai, o le suafa to ainga o tūmua, ma lea somua le malama. Ua whaaidoa lau tele le ofisi o le maro peretania i Samoa, nisi o porkalame o le malanga mai lo tātu utinu o lana mai estete, malana masiofo, ai leo au fi aise sauninga e whae e aise suafa matai o le tupu. Pei tai o le tu mautinoa, o stasi leo fuafuanga le a wha o popo i le porkalame. O le awa whatupu e whaafero e ere whai ngā malanga mamalu, o le a whai e nere universitea o au le tātu utinu. Tasi leo porkalame ua wha mautu,
Whatasei maisi tāpenanga uma ua mai a, ona whairoa lau tele le komiti o tāpenanga le malo. O le whaletani malo o le sinalei, o le a fio ai le tupo o Salesa, malana masiofo o Camila. O University te tonu o Peretania tele, o le a o ngai nisi o tamawhanau a Samoa, ua whaamanuia ine ni amano sikolasipi, i le porokalame a lea malo. E to wha ila tau u whiriwhiria, e au fiai tama i to tolu maseli e to tasi. O sao wila Melissa Tulovaa, o le avelo na whailonga o le Master of Science in Cancer and Molecular Pathology and Genomics i le University of Queen Mary, i lo ne tona. O oli i le alii e le au noa whare to ese, o le avelo na whailonga o le Master of Science in Global Development i le University of Manchester. O Penaya Gregory Une, o le avelo na whailonga o le Master of Science in Environmental Futures with Climate Change i le University of Essex. Mafulilo Mataua Tapuali i le ao tuitama, o le avelo na Master of Science in Public Policy i le University of Strathclyde. O whaalia komisina maurunga o Peretania i Samoa, i le sauninga na whaamawai atua ia i la tau nei e to wha. E se lau limas fulu University sa whiriwhiri ai i la tau o whaamanuia ina, e su e ai o la tau whailonga. Ma o le tau sanga nei wa ato ai le fast fulu tau sanga o le Porokalame Scholarship, a lea malo wa whaingoa ina o le Chevening Scholars, ua whaamanuia ina ai e tama whanau o Samoa. Ma o le masina nei wa whaamoe moe, e tu ua ai lo tātou o tino. O le ufai uina male manuia le tāmi usanga kirikiti wha Samoa le te uila le neita usanga, i le siampini ai o le au o le tanifo le vao mai le fioanga o Sili Savai, i le vaenga o Awali, ai o le au o le fitu wao mai ti avea le pata i le vaenga o au o Tamaitai. E ono afe tā la le whaelonga tupe, o le ipu ma le te tā ua maua le tanifo le vao, whapea isi whaelonga whao popo. Ai lua afe tā la ma le ipu ma isi whaelonga whao popo foi, ua maua le au o le fitu wao. O le au o le vai mai tanu ngā manono, le au le a Tamaitai no lātou sa idia le siompini, i le vaenga o Tamaitai ma le au o le fitu wao, ia masa mua foi whaelonga tupe, mo le au ua tūranga lua. E whapena fo i au wali ua tūranga lua le aini usami, mai matau tu i le whanga. O au umana tausini o e peo le au kirikiti ali ina masi i mai le Statue Utai Amerika na maua fo i whaelonga. O whaelo ai le whaatamao le asosi kirikiti wha Samoa, le fionga le minstau whaatoanga ma whai ngā whaiwai le lau ngā tongi, e iai au mai whafo e peo Amerika Samoa, wa whaeloa ro lātou fia a wai le tāmu sanga o le tausanga whau. Sfurulu afe tā lale mea lo fatu pera malo, na tu inatu e visoa soni ai, i le tāminu sanga kirikiti wha Samoa le te wila o le neito sanga. I le tāminu sanga le kapia le King and Queen, na taua lunga i eli se lautau sanga le kapia le fio anga o pia, o le ua sola le au le kapia le Pia Maroons ma le Siompini, ai tūlanga lua le au le Tepatasi, i le vaenga o li. I le tausini onga o au Tamaitai, wa Siompini ai le au le No Idea, ai tūlanga lua le au Tamaitai mai sala fai o le Savai Queens. E sfulu afe tā la fo i le malo fa le malo, na tu inatu mo lea tāmilu sanga, na fai wina le fai unga o le vai aso na te nei. O tala amatai o le nei vai aso, soifua. E silia ma le se lau fale oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 miru te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua i le cash power wha le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o au lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi 5 amo.
Taimi le nei o le nā ua amata ona tau whiololo mai lunga wala te tele le taimi le nei. Nisi o vaenga nei o le o mai tau watu o le nā ua amata ona whiololo le pisi. Pe o tātou le on State Highway lua se fulu. Amata atu le vaenga le nai wiri. Wha solo solo atu lava fo i pui nui. Alu atu le Manu Kau Memorial. O le vaenga le nā a ngai atu lava le malai va alele. I o le tu le nā o le ala tele le o mai tau watu fo le taimi le nei. I o le nā ua whiololo mai lava fo i le pisi. I le nei taimi o le tai au nisi o vaenga i o tātou Green Lane on Great South Road i le manga wha fo i lea so atu ma le McDonald's le nai Green Lane vaenga fo i le nā o lo mai tau atu le taimi le nei i o le nā fo i o whaisi pisi mai wha penala le mai tau atu fo i lunga i Pakuranga Road mo tātou aveta avale i le whaitu le nei saute i o le nā o mai tau atu whaisi pisi mai fo i o tātou paunau nisi o vaenga le ua mai tau atu le taimi le nei i o whaila fo i si feo lolo ona vave ona le mu le taimi le nei fo i le ona o le nā ua amata ona pisi tātou ia a o nisi o vaenga uma lava foi o le nā lava o lo o solunga le lei le taimi le nei o le tai au tau au nei whaamanatu mō tātou foi avita avale le nei taimi mai se foi o le nā o lo iaina i alo mwhanau i ta avale ia tau tua nā le saunga le mu no fo nei tamaiti ia mau le lei tu tonu o tau sa ina ia saunga le mu foi whainga malanga le nei taimi o le tai au manu ia tele whainga malanga le atunu au tau mafuta mai ai foi i le malua le tai o le Radio Samoa no is full maltasi minute te aile tu lai valu. Talo fa Samoa wa ule ne yo kasu tialu awal suia ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela Nā mai hoke mai, hara mai, hana nei vai ngā le tai au, le vai ngā la tamai le tala le tau se kau whakau aku le mātunga ngana whakmone mone le nei vai aso. Vai ngā la tamai le tala le tau lua se furu ma le lua wa ile vevela le esa moa i le so. Le a whakau pēo nā langi le leile tau e awa o niso teimi, e fo niso vai ngā Samoa na pa oi timu. Tu mau lua se mara iwa le maurunga le vevela whakmawina mo Samoa i le so. Lua se furu manwha i lona mau lalo. Ja, ona se atu lo tala tau i Australia, malo la se fo manuia Australia, so se vai in Australia lo fa fonga mai net no, malo se fo manuia a o ya lala i le la mo Canberra, oka e se malu lu makariri ia -6 o le malu lu ne vai ngora tai hao. Winga fa mo ina tau mo la mo Canberra la fa so no pua o le tai hao a wa o ne so a tos fo fitu mo ngora malu lu -5 lona mau lalo. Tulanga na ile vevela le maru dore ea i Canberra ile babaya tu sini Australia se fo maria pa ngal tara klame sini Australia onolo ile maru lu ne ba ngal tai fa si maru lu le titi mo to le nei tai au fa solo na sulu mata ngo fire la mane to ma fan la dos fru lona ma lunga e Melbourne ma lo se fo maria i volo ile maru lu nei tai au la fa solo na awa pa utimo ni so tai mi fo lima mo lunga maru lu mo to baru lona ma lalo Papa ya tu sport farm mo dungo Malulu i Hobart ole awa ofo po timo sport fitu mo dungo Malulu Adelaide ile sole asul mata ngo fila la ya oba nga Malulu na Australia o isi ba nga oba la vala be Brisbane ole asul mata ngo fila la mana elma fana luas futolu lona maulunga ile so luas fulima mo dungo be vela le air Perth Australia male fasola tu na awa po timo vela yo le air Darwin tolu farm e lona maurunga de velo le air ile so tama ki makaura o kilani no fanga fasalonga Radio Samoa fulua wa ile malulu ile ne vai ngora tai apa ya tu ya ole awa mai mane ile sik timo pa o ne vai ngora tai au o winga na tau le so fasona awa pa o timo ma mafa timo ngani so taimi fasona tu pe fia na nei la fasona fo angi maro si per savidi mai ma tu fasona nang mai sauti sifo ile so taimi tomorrow fulono morunga maruru mo tato yo kilani le so se furu lona ma lalo fa so ko awa pa uti tai au fa si maruru te lo tai as fa lona ma lunga fa so no langi le leila so lulu mo la stofi pa uti mo la so raile lang le leila sto nai male aso sa fa mo 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 la mai tau tu na mai nei taimi ole tai au ina was fu mar fa mi no te lo te ai nei ia le tu la baru la fa mau de waru ngala yang awak ada waru
Mana ia. Oi, ako masanga ole pinko. Pe fa fo mai ni se masanga o fa mo ko mi ole pinko. E ma dia la wa fa makari nga fo ile lau pinko. O fitulima. Nu lua se fulu male lima. Ai o la le ile valu. Pi mangeso. Ya lenga ele ka wala pi balu pi mangeso ya le lei Folinga masala le sau pinko le o me nga mo malisi va nga le masenga o Folinga lau pinko fa mo ko mi pinko alo va tai ya waru nga wai ai wa ki ale waru nei New Zealand ya la le ka fa ka wa ku matu nga na maori fa mo taro ma sa mo fa sa la wina pe tale tula se fulu male lua la uli ma fitu pona nei no le fa ponga tato talo ma sa mo talo le waru e le taha pe au dire lo fa maranga le o talo ma tai le langi ya mai ata marsanga sa fa sa mo kilkiti so le wa solo le mo kere sa la fa male sam pingi al vai ngori ya le solo ma tia vea il vai ngori ma tai fa inga ka ngi for ba so ana ya awa yo fa longo ila so se le kiro kiki tani for the vao ai nu sami povi po o awanga ka fa longo ai ngo nga so o kwa le kire mai lola malo lo sima au malo lo se kukuila se kai mi o pon ka sanga o ai kwa se la war ke ta mo sanga fo kiki manaya le mana ia wa fa na tuina sala to sanga le Apia Maroons ya le sa fa ta mo sanga ya la mo manga yo champing ya kama ki le town Mana ia tele le nga ole au kuori umai ya alo va ne lepa ma ta to fo sa malanga sa mo ma lo lava ma ta ngo fiere ta mo meng for sala to sanga Apia Maroons le sa ta lu ngai le so ngor ko pu mo ma sio fo nga fa ile ile fa ngor ba so ana ia ya ona va enga na fa tai ya pani na lo fa ma ko ku ya fanga la wa ke le nga so sangi so mo le vai mama mana ia tele ka uanga ma tango fie ma le vai ta ma fai ya le tunu ya mana ia ya le ka ko kala nga mai sa mo ka mana Mana ia fole tau mawhainga ana yalo ia ua lautongi am wha manu ina mo skola sipi fo ia oka. So proud of them. Oh yes. Ngai tele. Ia, whaftai fo mala tunu Britania le talo ia wano. Ia watu o lewa tele tau sanga o wha waulea por kalame maatango fi. Ia wa amanu ia mai ia o ngā na yalo ia mwhanau. Ia koe fo ia fo isa moa e. Ngā lulue. Ngā lulue maatango fi fo mo le tunu. De lei malanga isa mo ni sela malanga isa mo ko ki aku oka ande manga yor ki unga mai ofio anga la fa ka di mai oko e mudia yo aku kupu mo ma si ofo mo si kai ka yo mano ale ka kala oko mana yo nei ona e fio anga ia ia so ola ta itala na mata tu ta vai lunga pe ta fai langi fu nai wa ya nai vai ngala wo ka pu e mai aka sole ma ko i ofo la valo ta itsa ma fau ile ma wa e fo ile le kulanga wo o ya ile le nganga fai me le o na yo tato tangata le tau wina mal fa mata ngo fie ino onu ya fa te ngala lenta o le fionga ngan mana le tai au mo pa ka vale foi e ke man ko la me nga sa kelenga la pisi solo ai kwa ma o ka o uma ale la wa ngo i fo ma kwa i ki o ia ka fa na kwa ki ko la au ko la au ma ko para ko la e sole fa nga le 3 hours yo reduce ia ma le reuse recycle au wala ka vai le ma times 3 okay le le so na vanga na sa mo mal fa fo mai le pa angal tar bakla mi so sa vanga le tino fa fo mo nei ta ya fa ta fa tu ma lo la verse fu mo ria nga wo ke ele va ya o to sa mo ya le on sa mai o yo sa pe ko do va ya so ya nga ma ko mo ko le o kong va ba ka lo daylight saving in New Zealand ya ka ko ka ku sa voide ma lo fa ta le tino le fo ta ya fo ya ta tu ta la mai sa mo nei ta ya e si vanga ta vai ya le se tu le matai po la tonu la so fa matai le la malili ya sa io e fa so fa ina fo ia la fionga tupu pe anga ya tu samo sa le se full mari valo te le tu ha faru smala fa fonga am ta gara nei verso mata to mo fa samo Why
E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O nai mau e winga i Maota Malawa o Samoa. Whapea le tala o Samoa lava mai ana mua, se tasi le nei o pine i loa ai se matai tāua ma le maualunga i tutonu o se fioanga. E i loa i le iai o se Maota po se lawa. O se alii ponia lii e iaini whaalolonga le nuu e te tau lava o na iaini o lantou Maota. Ie whapena fo i se tula fale po ni tula fale tāua e te tau o na iaini o lantou lawa. O le anganga moni o nei fale, fale tali ai malo, e whai ai potopotonga le nuu. E le o ni fale whai ai ni sua ngā tupe. E ese mai le fale malolo iai pe tō whai le li. O le Maota e masani o na whau whaafolau tu poto, e la umi e iai o na tala e lua. O le lawa e whaau tu poto la poto e ta ua o le whalitele. E iai le ingoa o le Maota po o le lawa e wha ingoa ai. E masani o na ingoa ini vavau po o ni tala tu wha solo o le ainga. E wha ingoa ai na ia lau i loa e le atunu. O le isi fale e tua tonu lava o le fale tali maa lo le li. E ta ua o le fale tua. Whapeze mau o le fale lea e tua i ai le fale tali maa lo. E ta pena mai ai ta mawhitanga maisi mea pe a malo tia sea a inga. O le fale lea e nofo ai le to lua o le li e whai ai nei ngā se senga uma a wale Maota. Ia o i fo i lea e mawaile ingoa ua ave nei le to lua o le li o le fale tua. A whai o se lawa o se tūla fale. O le fale lea e nofo ai le to lua o le tūla fale ngā sese uma i lava mea uma a wale tausinga o le lawa. Ma wha ingoa i fo i lea tina o le tausi o le tūla fale. O tua atu o le fale tua e iai le fale lua. Ia lea ua tā ua nei o na po o le umukuka e whai ei ngā se senga la iti. O lona tolu o fale a ngā i tua e tā ua o le tūnoa. O le fale lea e le ai lava ma se isi mea iai nā o pou lava ma le ato o le fale. E tūnoa lava nā o le fale. O le ala fo i lea e tā ua ai o le tūnoa. A wā nā o sua vai lava po umu e ngā sese ai. Ile male toe fale e faisi mau ese i tua e tā ua o le fale vao po o le fale ui o le li i malona ainga. Nisi o taimi a fai o se ainga e la talanta i le sami. Ia, po o a fio anga fo i tū matawhanga e masani o na wa ia le lai ngā fale lea e whaatutu i runga o le sami. O aso nei, ua tele swinga o fausanga o fale o no swinga o le tau. Ua mawhai o na iai uma nei fale uma i tonu o le fale tasi. Ua iai le fale tua, fale lua, tu noa, ia ma le fale ui i tonu o se fausanga e tasi wha nei o na pō. Peitai, o lo o tū maupea o na tu ese ma tu tasi i luma le fale tali malo. Ai maise ia li sili ma tu la fale tā ua o fio anga. Ia manuia lau whasonga Samoa. Ma lau whaftai tupe a mō tātou maua Samoa ni fwoi tai hao, ma ngaia, ma neo whaamata, ma nama fwoi nei vahenga tā ua ia mō telo tātou e le o māla malama kaura vea koe maa uisikai. Pe malai kukusa yam kau. O fwoi le sile alu le akor kuskusinga o mawia. Ma lau whaftai. Nei tai a fau sauni mai sia ta wo Chris o lefsi mai spa angol tarbo kala mo lan fa ma o le pitonu le lo self I don't Blenheim Blenheim o Blenheim ke le lo o la so ko pe na fa ingo e Europa mai barangi mai Europa la taimil pitonu le
Ole tunu we kile le vai swampy area te le nisi vai nga. Right. E kau fa pe nga ele fengo le ngo maori le piko pe. Mana ya yes sa ole le lava lo sa noanga tavai pe ole o tuna o lato walanga o e pela o langa o po resources ile ngana fa peritania pela ona yele vaenga le na o vai po swamp ile ngatele na ole ngoa fa maori la o plenum o te wai harakeke ole flax po ole la aule tai peilava ole lau fala le ai fa nga ina ile tele o vaenga la langa po me la langa ale atunu ne o maori ole lato walanga o fo ile na sa sili ona mau o loa ai mata mau ai ngai lo lato lau ele ia le nala na fa ai mo ina ile ngoa la le na fa maori Mana yes ole ya le ta tona na sini mai msar pe ala le lo blend myself ale ya nga wa ku ka ko fa ta wa ni fa so ngana maori mana ya tero nei ya fa ta lo foi Chris fa bon mone Malo Chris, good morning. Ya man yele fa le tura wo wa mi auto ni fi tao vi yele lu fa malanga le yele tua le fi tao ma tang fi tao le le lu fa le tua de la fe median maule de le maule mo chato ni fi tao fa mo sa fa atasi o ia ma ilato ona fe tala ye tu dea o ia ya te ilato ia le ia tu ua Yerusalema ia faatali ile mea na fola ina ile tama ua o tau faalongo ai ia te ali friend amen friend te foi ni ora la tu foi ni yesu inga wenga foi matiu te foi o wenga foi matiu te ma on foi ne foi yesu Adela femea le o ngane mo tatu ni te o femea o upui o upua Yesu sa fayu no so ina ua la ia different fiole tu ila langi different femea me on fitale tu de o ye te ilato ia le ua Jerusalem ia fatali le mea fola ina ele tamali funa no winga femea unia femea le ua Jerusalem ali funa femea ia fatali ali funa unia not what ya Jerusalem femea le tu femea ia fatalia ile mena na fola ina ele tama ali friend ole ana le mbele la de fola ina ali friend ole nganga pa ia ali friend nganga pa ia ali friend ulang pa iya na ulang ya ulang pa iya suhan ali friend ali son si ali friend chacho fa ma rosidan ide tayao la ni chacho ido ya i chacho te i chacho fa ile tu au mai na nganga pa chacho fa si dia so ni ya le friend alfred awara ngang pa na if swan si dia le friend friend chacho ni chacho ni ya son chacho ya au mai ngang pa le chacho fa si dia so ni awaya a different olo ile son ni si dia different mo chacho different friend ya chacho mau na mo chacho ni cha fa mo tele tu mo to bless my love friend ya so fa Sisi lefu al manual
Bunting's warehouse clearance sale is here, and it's massive! For 4 days only from September 26th to 29th, we're offering huge savings on thousands of top baby products from Britax, Maxi Cozy, Ergo Pouch, and more of your favourite brands. Grab your bags and head to our warehouse at 15 Stonehill Drive, Woody. Card payments only and while stocks last. Baby Bunting warehouse sale starts Thursday 26. Visit babybunting.co.nz for opening hours. Please allow extra time if you're heading to Auckland Airport. Things might have changed since you were last here. We're making some temporary changes to the roading network from the 19th to the 22nd of September. Please plan ahead. Find out more at aucklandairport.co.nz. Talofa, o salmasinga, fale lua, Team Toilolo, o le loia Samoa. Fabitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu faal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mail numera, o iva lua nono, o tasi lua lua. O iva lua nono, o tasi lua lua. Faftai. O le A1A3 Care Limited, lato te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, te ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na latu te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se fulu tausanga o lana tautua. Wala au lua le A1A3 Care Limited, le olua tasi, tasi olua o toru ono o. Olua tasi, tasi olua o toru ono o. Ya le leo asonga fua va yaso te tasi o lo yele tarbo kalame mara matanga wengo leo o le te leo fa manatu haunga o tu lalo ntanga wenga ina ia tau siolo tu si fu mara matu ola sao ngale muso se vai ngo lalam papa o le tu mtatu no foi ata sham de fat se mele fe sa tini ya tu mara va siki ashu mo tarbo kalame nei tai ya Fatalo fatu I le nganga fia le nei foi tai au la wa fionga I sa tini ma lo le soi fu tal tonu te tali u mai fainga malanga mai le foi vai as so fu mo le juga te sanga ma te se ni tai au no pe no se mo tai fu ka le fu sa ni lo ni tai ma le te ni tai no ta sa ta tu la sa ta tu tatu fasa leo ni tai au ha tende tu tatu ni me la mtai mo ni ya si tu mara va fa mon mole o fa
la atu e sau no ka ngolo mai ka ko audio po e se vanga fai o na tau se kifo fa mole mai lau side nei tai au Mona mai tawai. ia ngau ka felo mai Te no ko fa fa po wa te tonu le ai o ki tawai. Fa no mo ka fa te ko fa yo na tanga Mona mai tawai. le manina mai le si ufonga o le e mar ngolo nga sa o kuanga ka o pusa ngolo mai sa mo pe Ni gola masalo se sa buni tawai. Ma non se forma le tawata e ni sa okay fa maro ro tu no on o ye nei vai ngolo to fa de tono molta to so tsinga mar fianga sa tini ya tu mar va se ka wa ngalu aku ka ko insinie po la vai ngolo wa ma foi le tu langa ai ya na mal malanga uso tawai ma ia malanga tawai ma ia le malanga sa fe nei man ma tu ai malanga ni ma lo ma u si fo ni ma tu ma ta ni ma tu ma lo i fa no su me sa ma ko fe ni fa jom na base i on sa la kiki me fa bon more se i o kango aku kare si pesele se ka o konfikia ku se ka ko bia fa bon more foi sing ngolo ke no ka ya man mai ese au siva luelo luvilio lima tatu vai ma e acha wa mali e la siva wa mali e la siva se mai ese au siva luelo luvilio lima tatu vai ma e acha wa mali e la siva wa mali e la siva pa mai le tala ya te roa lo ufa amore Salolo la urosai awoi ualeilo leti awalelea atu ile maninoa pa mai le tala ya teroa lo ufa amoi Salolo la urosai awoi ualeilo leti awalelea atu ile maninoa se mai isi au siva luelo luvilio lima tatu ata wa mali e la siva wa mali e la siva wa mali e la siva ya le le se to tang fa ya turi ya le fiona santini to mo vao o ka o felo lo marngi kai marka ya wakili aku tawai ya ngau mai manga fa mon tai ya le sa wa pisi le isa mo le fa ngam ka va so Fai pisi fo ita vai o mo ia o le nei sa mo fo i fo nga fo ita ke ngai ia sa tavi la vole vala wa to te lo tato tro i fo io mo ta u po tu puni sin ni mama no mi le so son ia ma rio fo ia le tampena sa senga ia o ma to au ia lo na amita vai le na lo mai fano se lo aia o le masters ke mal ma to mix le wo ia
o le sile vai nga pito sili ta uta vai o mato ta mo fai na ia ta mo foi le famalusia o le nau alum whanau ina ia whaila ima mafu tātou fo iso matu whawhine tātou tunu. Fo i mai New Zealand, mo lama malama e whaila whatina ngā lunga pefe ngai mana ia tātou tangata tawai. Asara lei. Le lei tono New Zealand o le la a tau lata mai le tau mawhana whana o te loan mawani si na o e whai wa fo i ia e le loa la tau le teimi e sou mai e ima malosi ngaru. Ele lei ale matua e no fauta le lei o tātou langa o kai foi pe a pe mai si kai ai o na sare no ua malosi mai nganu ma a fie foi le tunu ua. Tau le tawai, leo tātou o le vai teimi o le mawhana whana tawai. O le si le vai ngai whai si popole o le mtanga lua, ngai whai asi whata mala o tātou. Pe tālau ofe lunga o tātou ne o ne tawai po o papa foi tu lolu whawhonganga le tunu o pe tālu foi te whai maso o ala wani whiingo tolasangu. O le hotuanga le mtanga luenga, whaisau ofu whaola. Whaisau ofu whaola. Ona le asa tasa i lia mtanga luenga se tasi le napa ua o tamu whaifo i le e whangota mo nisio whingota. Ia le ala o sa i lia mtanga luenga leo leo. Ia e whaingo whio le vaenga, o le si vaenga ta vai, a whai e te sila whia le saunga le mumo oe. Se le ia ka ko fale o rola le fale e fa tau wai le e fa tau wai mai. Ai se fele se fua ata vai. E sa o le lei le lei o le ma ua telefone le o video post lunga social media tu mana pau. E fai o ngana e fa o nga ia mai si me o te loa ia pui nga leo il tu langa le fa mo le fa fo mele tenu tu mana pau. Fa te vai. O le vaenga pito sirina yesi kopolinga o mtanga luenga. O tau sanga o alo mawhanau leo lo ia video nei po ata nei lunga o ngata whailangi. Ai o lo ova ai e fo mtanga luenga. Tu lou lenga ngana tawai ase ngana whaingo fie. E nisi o winga mātanga lo whaungai nei alo mawhanau. Ia o se tala whataitai o se tamamasine le whaitala whainga ugu. Ona te puele o nisi o ata fo ile la maftanga feita ina o yuna vala po ua o po whainga u ona fa fefero la ile ta mata mai ta i o atu ilunga po le penga te whailangi yata nei sa whaila u o polinga le yeita vai o se futo fu fa su lu tau sanga le o ia vaenga ia mana tua foi o le fautuanga lava ia ma tua fa mole e te tau na sila to ta to ma vai po watu ai nga vaenga leo fatino ina whanau i lunga o penga te whailangi. O te imi ata vai eo o i lunga o penga te whailangi. O le whainga tā ia o ngā tamwhai fo le tue whafo i mai. Ia a ua mata i nila langi tulong. Ia a o vaenga fo o lo whaade e o la tutunga sa amani isio vaenga. E le tutusa fo i le male sila nga tunu. Whae te fo i la le whanau. Pe a whai e intanga ta mātu tua te vai. O lo tamwhai e whaase e le whanau e te tongi tupe. Ia e pu atu ni ola te wata o vai ngale matua fa mon mole te tauna se sila te toa I vai nga lo fa ngai na fa na I nga te YouTube Facebook Instagram o ala vanisi o vai ele te tauna o fa na lunga o pe te vai langi foi te vai sa ili fa nga wo mali ele te tauna o fa na lunga e taula matua fa mon mole fa tuanga tau si sila te toa vai fa le po a vai me fa ngai na fa na te vai ale ale tu ina tu Natasha na fasili la e sa me fa mon mole tu mo va ma o to tele la va la to mali liu fo fa ngor va yaso te le lopo ama fuanga sa yai to telefone nei fa nau pe ona ma o le mtanga venga fa mon mole yep efen dit po le mali liu le o alum fa na la fo le to sangor na to ma tu ta vai o se vai ngai ma fai ona pui e pita o ye fa tamala o ye fa tamala te vai o lo Facebook se ngal mtanga ngal te min ni si o alum ma fa na o le na ba tu vo le fa la fo na to ma tu o mali liu ai lo ye ni si o manuanga lua o lo ye ni si la to mo mo mata o e ma tu ta vai le po mo ila vai fa si malulu ai pe o ta to fo to ma sa ni ta vai avele fa mo sa ngale mo na I tato al fa na la ia I fa yo le ni mo ngai mo ye na o la tu ta vai ai le vai nga fo le no la matia le la tu so fu le si vai nga fa tu o tu fa na o e se fam talanga ma tu e se vai nga wa e ri me mai fo mai wala au ron tanga le nga le o lo ye manuanga a fa I wa o lo au do walu
e tau na vai spo mai ta vai au tato te whaatali le lasi minu te o vai atua wha te lina po o whae to e whai si tua i o vaenga le ta vai wha Asale. Mana ia tele foi ia na ia foi fa manatu ile tunu wa wala vale saunga le mo na ia lo mana fanau e fia silingi foi lo finangalo la wa fionga le nei tai au inisio i tu foi ia po inisio au wala e mafai ai lava ona tau si le saunga le mo na ia lo mana fanau i lunga o wala tele ai mai se foi le tai mile nei le anga ia tu ai foi la tunu i le momolinga o nai fanau ia male pikina foi o nai fanau pe ama ai a foi ia onga ia staitasi Fafte na tasha ta o yo vaenga le na tasha mata vai fa pe fa anga le tato tunu o lang mata fa yo o yo le avita vale ko o matua fo o le fa mauti no o fa ia fuspa wala fa na o fa na o lo tonu tato no fo ta vale e te tau no fa no fo fa na ele o te tu le tango le tamai ti ta vai ai sile le sango le mo fa na e te tau no sango le mo fa na lua fase fulu kilomita le sao maulunga na faiona e alu se kolosi no mo se aonga ai le lima se fulu pole ona se fulu vai ama faiona tu ma to se fulu pole no se fulu fastai o ke po pole e la to lo fa e mai pu lo faianga a fai te si da fio lo e fai mo saunga le mo fa na ma lo fa o le si maenga na to lo sa vali le fa na fa mo le fotu le fa na o ona iso no se to no ta vale ni si la to te le ma sa mi ai Pikir whanau suru 5 minute ele tu wala onga ta vai a ma whaina mo moli le whanau lumo o whalea onga potua onga whaatino le vaenga manatua ia e tano longo le onga pa whaula e tfoi atu ta vai e pikir whanau whamole mole o wala ngai ia onga e umarole a onga le aforitoru tapuni loa ai avala awa tu matua ona ia leo se temi o whaia onga e whaatali mai ai whamole mole in whawhiawhir whanau nita whamole mole ta vai mana tasha Sa le lei se lau pa sena fa manatu le lei le tano e ia telefone am tanga wenga fena vala au le taimi pe amana bil so sone fa mole a tai te vai mole fa manatu le stasio ta to numero lea mo so se fa la vela be fa fo se yo lo tu termine le matia li sa ngole mu o lo se fu ma o lo fa le ngai nai me to tin tasi o lima o le tatou numero lea sa mo te vala au le mtanga wenga le so se vaenga te man malama ia ai le o se whaarela whaafose o lua tasi vatasi o walu whaiva e lo se wharepankeke kato numero lea ta vai le mawai se kia kai au whamari ua au le numero lea e le se me te vala au le tasi o lima te a whai e te iloa e maunga so soani lau lava ngana ta vai a whai wa misi lau vala o mai o te toe vala au o tu lava e toe tali atu lau whanonga sa moa Kiana ne tu lar tai amo ia fuanga ama te ne vai aso lo sunga te vai te foi lo fianga te sala ta tasa lo lo ta tu tunu ta pulola le lo fo le i le vai aso fota tu te fila ne tai ia aso foina Tai lava ma ne foi va mata ne foi vai aso le fianga sa tini tu mra siki a show malta tu po kalama ne foi tai a foto tu orbe somos for lima total sorry won't you hear my plea I didn't mean to hurt you. Don't be mad at me. I don't know what I'd do, dear, without you by my side. I know now that with true love, there's no such thing as pride. No matter what I do, dear, I just don't make the grade. So try to overlook, dear, all the great mistakes I've made. To hurt is but human, forgive is divine. So please forgive me, darling, say again that you'll be mine. Fa mole mole fa along o mai Unei tangi tangi atu Olo uloto ua tinga tele ia te au Ua ole lo se whainga Ole ae toi malie ai Ole maa ua o kulina Alofa wha mangalo mai Tinga o na tama whai atu Ai le uma olo se Watu ia nei lo fatu Fa amole
si o loto mai mai o lo i tau ai u no matter what I do dear I just don't make the grade so try to overlook dear all the great mistakes I've made to hurt is but human forgive is divine so please forgive me darling say again that you'll be mine Can't you see I'm sorry, Miley and our sisters in the nighttime? If I fiang had a video boy and what valu minuto lo to the tale o le tula e iva to pa foi na minuto lo to o le maro le tai hao am ta ko nei va so tantu yai ma lo lava ma tua se ya lo fa na wa mai nei tu na lo foi am tanga ruenga o le on sa ia le ngata na va mboli te mai lao ai va vi funga piki fa mo mole ile tai hao o taru tal fo pe tale vo le tai o nei Whamana tolo whanga solo le pa umo le sa o tamaiti a le tanoa, tanoa Samoa. Mai poli ma tua ma la whenga ruenga. Lai ka karangi le iwa la ko ikia tala. Whanga solo e wawi kapenga ika ko mo le sa tamaiti whamon mone. Tala noi tamaiti e lea fo i le tau wanga pesele na whai a kamikia o. Kum kwa maa ngai kere fo iri lea tau wanga ni pio nei tono o kilani. Yo e tawai e sele maa nai o le nei fo i tau mawhainga. Ala tātou Council Auckland. Tau mawhainga fo i lele lea e tau vai. Ia le toa tele o nisi o kolisi mawalulunga te tono au kilani. I le vaenga lea tau musika. Ma o le nei fo i lava tau vanga. O loo tau mawhaia i lava fo i le council. Le wha malo sia tupulanga talavou. Ina ia una ia i la tau le tūlanga fo i le tau musika. Ia o le tūsia o pese po o whatunga pese. Le ngatele na o le tū fo i le tau tā wha ili po ia i lua kar ki kala. Ia ai pele le kanga o le ki kala. O nisi fo i e le tā leni fo i le o le leo le lei. Ia waka o ta vai e misi a ko mai i se vai. Felolo. Ai o le mana ia na lela sa fa tau nuina i le fai unga fo i le vai asa na se ima vai asu nei. Ia la tau vanga le na mai e se le mana ia. Tele nisi o vaenga le na o lau tau ngia ai. Le tele o a onga i tono o kilani. Ia te au ia e fo i se sia onga o le ta ko akawa ai aku lea. Se taimi mua lea ua tūla i mai e fo i lo la tau ingua. E au mai e fo i le ata i le ngae o tamaiti a onga. Te ine matama onga ia ati nae. Le ngaka e ngā o le kusi o le api ma le whaikau kusi. A o lea laile o loa mai lau lupo o. Mea ia makua le leia i te le tamaiti a onga le taimile nei. Sawa. So o langa malo ko. Ia e peila o le vaenga lea la o le original composition ia le na malo ai Southern Cross Campus. Io e tau sanga tasi o le se fulu lima. The best artist ia Rumpus Machine Long Bay College. Se vai le mamaong ia onga tawaya sia fo ka whaalongo ai. Solo instrumental winner ia o Crispin Manningham. O Birkenhead College. Ia, aile mana ia. Solo instrumental runner-up, Ioane Pasikala, Aorere College. Let's go south. Yes. Band winner, ia longo winga le whaili, Rumpus Machine, Long Bay College. Oka. Band runner-up, Chopsticks, ia, Santa Maria. Aila tawai, ia, sila ia. Wa onga nei se asa fo onga ka whaalongo ai I vaenga ia, a ole taimile nei esele maa ngaia. Solo vocal winner, ia o Tema Leti Tupou, mai Marcellin College. O kasi mana ia. Solo vocal runner-up, Cyrus Holloway, mai De La Salle College. Mana ia. Group vocal winner, Toka Tu Moana Choir, Tangaroa College. Woohoo! Group vocal runner-up, Rewa Ken. Lea onga lea manu Rewa High School, mana ia tele. Mana ia. Dance winner, ai. Ia malo ai, AO. Aorere College. And the dance runner-up, or Pacifica Mai, Avondale College. Oka tawai. Io e esele maa ngaia. O le vaenga I lea po. Oka le tausini yo. O tama mtaine aonga makua maa ngaia tawai.
So talanol musika fa omal po kala malay tayo. Ole ka penga maya le tupo musika. Elton John music album. Lau koe inga leo Elton John. Sole. Fitus fulmal fitus tau sangol toi ina leo yel taimil nei. Ka fa apea ka ika aiwa malolo koe inga ma malolo. Ai lei lai malolo ia makusikusi lava fo inga pese. Kusala ole taimil leo tu mai. Olo ye se pese lai ta pena mai se si album po se si fo iva engal toi ina. Ile kai mi kongor kilisimasi. Christmas release olo na winga. Ia kung ole ama wai fo ini si pese kilisimasi mahana ia. Ile album mal toi ina. Ole lono toros fulu ina albums recordings Wow, dan ko inga malang. Ko ala upor sa boy ko inga pusi malang fela. Kung ula pa vai. Sa ole lei. Lei taru talfopia talai wal tau nei jo tau isu solo te tanga tafenga renga St John pa utu pe faadu le malo emergency housing fa wa pe ona lungo le tau sukalati au tanga tai le tau koko jo fo mai fainga malanga fa wa malo valele malava lele Hamilton with Dunedin alo ia tau forward tongi tangata ACF ia tongala au Hamilton ele a fie tangata Hamilton la to we ngala pa urva ngala lo kirkiri do ya si kiele si bang taru tala mana lo tepena mai salva masemino fa lo tele telefon we sa mo ba tala ivola ta nei so emal tua fie mai che tia fa la tu che tia al temine dai ka ko pokala mena le malu le ta ya mo ne fa so fo so kwa ba fo lo kai mi ko ya nei mani le ya so ta ma lo lu fa tai tawai hei kona mai ia ole na fo fa punga fa maoli ia Fa'ato faina soifua mo le taimi nei manu ia tele nei aso Samoa feilu hai fo ita vai ata iau Soifua soifua ia Samoa ole penina ole Pacifica Ola ufanua lanula avau samiti wata Ata lau fofonga fia Maluta ulanga waile talafata iyo pia Lawanga nuwe olo matole afasino mana Aole tala lele ua avemata ia layutangata Mita ipele angana moe lau Samoana Le fatuna toto ile ala moana so o atoa ile vasa Oi Samoa ai angano ya waifa pefea Na puti lo taola lava maile amatana Se ailengano lava esa more pele Awana e fai mai oa ulava ole tama ole ele No fo itainu ese ailengano lava esa more pele Awana e fai mai oa ulava ole tama ole ele O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au mā lo le soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. Wa toe ta awisi te te ea tangata whai ngā luenga St. John I le whaaiunga le māsina le nei, mā fua lava I o Fototongi.
E ono i tūlā lea ua whaamaunia mai o le a Sava Valley e sei tangata whai ngā luenga St. John ma e amata whai tau mai le taimi lea e amata ai sifi. O le aso lua fitu ma le aso tolo se fulu o le masina le nei lea ua ta ue whai ai. Ma o te te nei e lua ua toe ta ma mali lia i eile au whai ngā luenga. Ona e sau le isi ofo le si itanga o tutongi e le o whaamali e nai lava. Whaamaunia mai le sui o le uni o le si itanga ua toe te e nei le au whai ngā luenga e sau e le te le ma e le lava. Ma a whai ai le ai lava se taunu unga manuia o lona winga o le ato a te le lava sui o le au whai ngā luenga e whaamawai. Ai se talia St. John o lo ngā lulue ma le mālo i se whainga e si iti ai tupe o lo māua mai e wha atupe ai le nei au nanga. Te lele pa ua tupe whaalo le mālo mo emergency housing i le māsina lea wha atu a umatu. O tupe nei o lo totongi le mālo mo tangata wa mo o mia vave ni whale wha amautu le tu mawai ma i wha amaumaunga le matanga luenga le social development e se fulu tesi fitu miliona le ana whaalo le māsino au kuso. A wha atu sale i le se fulu 5 tesi ono miliona na whaalo le māsino i ulai o se pa u tele. Ma o lea toa i titi vai tolu le pa u wa wha amawina. O au kilani lea e te lea i lava le pa u o tupe whaalo e emergency housing i to tono le periota. Tu mai fo ile foi numero fa na no nofo e emergency housing ile umi e silia mal se fulu lua vaiaso o le foi wa mai tawina le sau i lalo le foi numero e umane le masino o kuso o lo ye pele lua se lauma le fitu tangata emergency housing pa uma le tolu se lauma le iva na yai le masino yulai ai ono se lau fast full male ono sa yai le masino aperila. O le masino aperilo le tausanga le nei, po le taimi lea na amata wha amalo si ai e le malo le tatau o na whai o suinga lea ua mai tauina ai, le amata sau i lalo o le toatele o tangata no nofo i emergency housing. E ono wha awa upea o na alu i lunga le tau le sukalati a o tau ngata ai le tau le koko, o wha amaumaunga le ofisa o wha amaumaunga le vaiaso ta alu ai, o le tau le poloka sukalati le mafu ango le alu ilunga, i le lua tesi whapa sene le tau o mea ai le tausanga ta aluai. I totono le tausanga o lewa mai tauina le alu ilunga i le lua se fulu pa sene, le tau o le poloka sukalati. Si i tangatele pe ona whaatusa i le tolu ta ala lua sfuma le fitu sene na iai le o ngā totono le lua fema le ono. Sa wa i le masina whaatu a umatu wa 5 ta ala 5 sfuma le ono sene. Ai i moli mau o le foodstuffs, o lea lava i whaatau sukalati le toatele e ui wa whaititia le au whae o sukalati whaatau. I whaamalabalamanga le Whitakers lea ngā o sia le sukalati i New Zealand, o le taunga tātele o le tau o lo totongi mo le koko le mafua ango le a awhia o le sapalai, ma e ono a awhia ai le tau o le sukalati i le a ngai i luma. O le tausanga fō lea toi fo i mai ei whai ngā malanga whaavau mā loa waalele, malai waalele Dunedin ma Hamilton. Dunedin lewa sidia ma le 5 tausanga o tau fia, ai se fulu tolu tausanga mo le malai waalele Hamilton, peitai, o se tala fia me le Jetstar o le ato e iai ana whai ngā malanga e tolu i le vaiaso i malai waalele umane e lua nga i Gold Coast whaapea Sydney. Whai mai ele so upo le malai waalele Hamilton i tala le One News o lona winga, o le isi whaupoponga i silia ma le se lau wafe pa sese o le awha o ngā ina le malai waalele. Ma sau wai ma le tusa ma le fastful ma le 5 miliona i le tausanga. Ai mai le malai waalele Dunedin o le taunu unga manuia leo feuta na inga na whaia mai i le 5 tausanga walu. O se fia nga fo i le Jetstar le taunu unga lea o iai nei. Matala muli o le vaiaso nei e alo i aile suinga o le ato tongi e le luas fuluta la e mata i le tongala au Hamilton. O le taule nei e totongi e tangata mata wa se fulu wono tausanga nga i lunga le mātutua ma e le no nofo foi i Hamilton. O le tongala au le nei o atu le tasi miliona tangata mata i le tausanga. Ma o le whai unga foi wa whaia e le totongi ai e tangata Hamilton asia singa le tongala au. E le o mali lia i aitua o i a Waikato ma Waipa. Fina wa tangata tua o i le o whaitau whaatasi ma turisi. E ala i le totongi umo le ta i luas fuluta alai mata ai. E le whetau i lea whae ungo le ulufua na o tangata Hamilton. Ai se tali al whaatono le tongala au Lucy Ryan, o tangata Hamilton le e totongia rates mo le tongala au, ma ua tala whiunga i le ulufua na o tangata Hamilton. Tala nala Radio Samoa, manuia le nei taia. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasilima i tu. Amo.